be a good day. Wake up, today's gonna 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 be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
Wabami wose wabaka na magina Amali kabonila kuna witeka Manene Yesu ni woto konye Hallelujah to iruruke Togogenda gochanka Semambia yokobo kiwa Geturerigo kya bugire Enjiri ya ikeranire Tomorore Yesu kagocha Tochenge toyunge nabaminto Elio tobegone yembo Hallelujah to iruruke Togogenda gochanka Unachimori chingare Mintoto tiratire Tonyo mabere botambe Tomene oboke obanse Toyo mote bobo gimba Botambe totakwe Hallelujah tomenye Totali watigana Unachimori chingare Mintoto tiratire Tonyo mabere botambe Tomene oboke obanse Toyo mote bobo gimba Botambe totakwe Hallelujah tomenye Totali watigana Mochorio sayuni Makweli takoba orinde Omosunte tokoba o Nomogo komonge botambe Ebibeko byasiriwe kegima Olyo mobe kabuire Hallelujah na tomenye Nomorembe botambe Asomochorio sayuni Makweli takoba olinde Omosunte tokoba o Nomogo komonge botambe Ebibeko byasiriwe kegima Olyo mobe kabuirwe Hallelujah na tomenye Nomorembe botambe Unachimori chingare Mintoto tiratire Tonyo mabere botambe Tomene oboke Toyo mote bobo gima Botambe totakwe Hallelujah tomenye Totakwe
chingare mitoto tiratire tonywa mabere botambe tomene oboke toyo mote bobo gimba botambe totakwe haleluya tomenye tutaligotigana. Chimori chingare mitoto tiratire tonywa mabere botambe tomene oboke toyo mote bobo gima botambe totakwe haleluya tomenye totaligotigana. Chimori chingare mitoto tiratire tonywa mabere botambe tomene oboke toyo mote bobo gima botambe totakwe haleluya tomenye totaligotigana. Chimori chingare mitoto tiratire tonywa mabere botambe tomene oboke toyo mote bobo gimba botambe totakwe haleluya tomenye totaligotigana. Ogendo kinga inga
makweli takoba nonyano bororo nonyano kweumya matera oka motengo boka owene ile nyasaye aewo onene ario nyasaye makweli takoba nonyano bororo nonyano kweumya matera oka motengo boka owene ile nyasaye aewo onene mohoko boka motengo boka haleluya nyasaye aewo onene mohoko boka motengo boka haleluya nyasaye aewo onene Ikaroro, torora babui, baya babuete, metano yense, tomorrow le musa, tomorrow le lia, amona enaku, tomeno mowoko. Togo ikaroro, torora babui, baya babuete, metano yense, tomorrow le musa, tomorrow le lia, amona enaku, tomeno mowoko. Mohoko boka, motengo boka, haleluya nyasaye aewo onene. Mohoko boka, motengo boka, haleluya nyasaye aewo onene. Mohoko boka, motengo boka, haleluya nyasaye aewo onene. Biamono mtakatifu ishie mbinguni, asanti kwa kuwa pamoja nazi, na maisha ambao umeweka mzee kuwa hai ameishi pamoja nazi yamefika mwisho. Tunakushukuru kwa maana unajua maisha ya kila mmoja wetu. Tunapoomboleza siku ya leo, utupe nguvu na mapenzi yako yatendeka hasa familia. Tunapoiambia ivumilie, Mungu wajaze na Roho Mtakatifu ndio waweze kuvumilia kwa ajili kifo. Kama ni mama, kifo ya mume wake; kama ni watoto, kifo ya baba yao; na pia nasi kama majirani ni rafiki yetu. Uwe mfariji wa kipekee katika huu mkutano, atakao yaongoza mapenzi yako yatendeke jinsi upendavyo. Ndilo ombi tumeomba katika jina la Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Bono nintagete tuegereiga. Amate Areba pole. Nande anchera nanga umugake miaka abere na inu okorreki. Otimokire. Umugano eno okorreteki. No ereta. Bono to eni umugako oyo na masikani ekiagera rero ngogendare na masikani yaye nekisemi kyaye no bwege nubwaye asembera yaye. Ya abatole moyo na intunto kanyeteri tukoliano. Diakero yo muito. Nyasaye oyo totongete na atongeta abani beri tangani. Akabeka basomba bae beri tangani batarika golieke. Omondo narogoro kwa Ayubu amangana narago kwa nase Biblia agotebia abana baye gose amate yaye ekerata gete kogenda soboina. Ayubu 13 ekebungo 17 mpaka 18 ina jambo Ayubu anazungumzia familia yake. Na ande musaja tayora se Biblia oromo le mubuno ya Ayubu gwetere ndogero kumakweli amakweli omaetena nabweta basacha nase gusi abantu mbali barabana mugwetani bantoki
Tuigwana ine. Wetani abasacha nabo bagoteba barabaremu lakini amakweli nagosete paka bantoki paka abasacha bono oyo Ayubu nere bwekomoremu ogokwana amang'ana arase gitabu eki Ayubu 13 fungu la 17 ng'aki gegoteba baegenteke ibwa buna Ayubu agotebia amate yaye tegerera onyigwe tiga ogotebereria kwane gosoe ase amataino iwa rora na roisire garatigo omosomi ibu buna Ayubu agokwana koragento ki number 1 ntegerere ongigwe egiakabere keragia tenga tegerera onyigwe tiga ogotebereria kwane gosoe ase amataino bona ini ngagerete ngaki omongina bwareba na bana bawo areba na batebeti buna bare komenya ekero baro aso boiko bwaki bwense na batebeti integerere ase kenyorogia ita nigerete nga areba no yomobo nyoro ireta abana school na koreteki na someti no mongina oyo mbabwateranete bagatebia abana babo bakaigwa bakabategerera abana bakaba baigweri bakinire abandi bali n'ekyamate kyabo n'ekinsobo mang'ana ayo ali bakolete n'amabe aina arama gaka amang'ana Ayubu agokwana abagaka mura inyiwa iberanga Ayubu amang'ana yale gokwana bwo na yote abicha yamate yao nyona abana kwa bate bikora gentoki ntegerera na yobo mugako muya ogokwana amang'ana maya abana barakoreki barategerera alafu yamana gukora gukinzika tangarora na aroisirie amang'ana ane na manyire ng'a nimbalerwe oboronge bonera ayo omugaka arebo otimoki bonera kwirane Nyasaye ng'a na aroisirie amang'ana ane bone kerororo nigonta getego koraki gotimoka 17 ebungo 13 paka ogenda 15 kemo egentongera abono oya Ayubu agotebia abana baye gose amate yaye erinde ayetigere eng'ane ekorokwa oboremu nonyogo kukoro oboremu mbutakoreteki mbutakeire ninki kero omonto nakoreki naku ekera akura atigira abande bona ako batigera chisemi kiri abatebiri bamenyire nere babwatire erinde gagotimoka abatigera oboremu ng'atata naigete gokoraki gototebi alafu Ayubu 17:13 nonyainde nogosemeria ibu na Ayubu agoteba nonyende nogosemeria asaba akure no obomenyo bwane igwa bona asaba akure no obomenyo bwaki bwa Ayubu nindambore oborere bwane ase omosunteime igwa nintebye oboina naye tata nintebye amakonde ninwe baba na abaiseke ba minto ekioma yeto omonto gokwana goikaba omoremu amanye gokwana ni amate yaye goikaba omoremu ekiagera agenda gokwana nekiamakweri nasa amakweri akoire omonto egento kerororo ninki namakonde enyombe ya Ayubu yomoerio asa gochikwareria getanda kiaye akomenya igerenka yomosunte bona agwonchoka Ayubu oyo mutwa no muyolenge lakini barandi ng'aki omogago yagotokia makonde ate abo ina na bung'ina ate aba makonde na aro baswati bamwabo bona oroje nkiagotebia abana baye ase obogimo bomenyete tibori gento oyo manyete buna bore gento ningo Nyasaye bona agotebia abana baye ng'a ni amate yaye bono nchengo genda simbwa togosemeria nyono orengo omwegenwa akoenda no bwegenu bwaya asoboina asago chikomenya no bwegenu bwaye alafu 15 yatebanga ine ng'airende ogosemeria kwane kuri
nigo oranyare gokorora ning'oranyare gokorora ogosemeria okwo nigo koragende gochia ase abakure nintirimboke amo na korokwa gochia gotimoka ase riroba ime igwa ngayo iweta gosemeri kwa ogokorere sabani na koroko nyore koro mwegenwa igoko genda ime yobo ina kore no kwegena nga na kororo gendo bone genganyete nyasaone aje kontura korwarari kioka omaetene biblia yegaki nebwata mangana maya na nebwata mangana makong egento monta ko genda ime yobo ina na kerokyo no gosemeri woka mali na watoto wako na mke wako hamutaenda nao, kila mtu ataenda peke yake, na akisaingia ndani ya kaburi anaingia kwenye kaburi na chambo linapoitwa tumaini. Elinde yasaje ko motura nyoro lengo mwigenwa koruobo inabwaye no bwegenu bwaye amorotote ngo nyasaye bono ayo masomi uliona engana ne ronda gete gotigere amate libagari ya nyasaye. Isaya 41 fungo la 10 inkirige gotewa igondigerere tie amate na intu bari tole moyo twego mosacho ya Ayubu bantu bande ngagenda kujeski mururaria nganyora atenge tase agoja gotinde kuna abana baye no monginoye ni amate yae yonse agote bane chimbera cheitu goikoba omoremu manye kuragege ntekyo buna Ayubu aro omoremu agotebia abana baye nga ngogenda nda sobo ina nengane gorokwo semeria nerongo chikomenya nero no nyama kona gochikoba basubati ba minto na bamura ba minto ekiagera bono igo montase go kuhani ngali konde limbi yole mboro moro ke ngomonto omutu anomya toko morwani goko morwani ekiaro okorokire likonde lakini Ayubu agotebinga oyo gochikoba musubati omwana bamura ba mwabo nkentoki amakonde bulani p kero kwarura segesaku kya mwanya wanto okoroka abana moiweire na barabo ba mino lakini mwishoe abana abambari chikoba ba mino paka goikera gosemeri gwo gotimoka abago chikoba bamura ba mino basubati ba mino na makonde lakini okwegena no wotoka komenya taseki asama konde ekiagera goko bari konde igore no kwegena kwao no nyasago ja gokorusie mbele iyo kore no kwegena ningi Isaya ona agokwana Isaiah 41:10 asa yo timoiroka ncheni go indamo na inwe ibuna nyasago goteba timoichana ncheni nche nyasao ino nere nyasao itu nimbabeke chinguru ibuna go chikoto kubabeka chinguru mbakonye abasire nimbasire no koboko kwa wokolio kwo boronge bwane amangana nyasago kwana namabe nonye tukwereire igagoteba na tusire na balende timu obwanga makweri akire tosabe nyasago tokonye atosire bune amate yareba tobwati chingencho mwakoria nyona abana echi ababundisete mutwaro bwa amatobuya eresa bari yaerire ekeroto kanyedisa bari cheito na into torosya marieta ito ekeroto meta asobo ikobwense nyasao mayagotebia na balende na basire na babogori no koboko kwaye kwaburi amangana itako bamaya nyasao itaba kwe na ndai wobo nene ale tobore mwasenkeya tunamaliza na maombi. Nyasao itombia mona soko utangazira uchumbeye na mangana amaya Ayubu agokwana ne amate yaye na intu na watu wale kwega tosire ne chiamate cheito ekere yara abe na antuati moka totimokete tokomanyete togenda chimbera cheito no kwege na kwao ngayenta toito iwato tongete na ando gatomo omwana o Yesu Kristo agatokwera na gotobori wono borosemeri kwobo gimabwakare na kare wabemeye ito wono mokutano oyo kitoko yo chaka ore mienka yo mwaka areba oyerende oyesire no koboko kwao kwaboronge ekero torabe kirori na toko ya nyareba lero ne amateye
buya bwa bakoreke umukutano oyo rende bunora bwenere wikatwa yokorre buya twasabira onse insereta ya Yesu Kristo oyo romo borio itu. Amina. Chairman bono wateregete kabu. Ningependa kumuita ango wetu Meraba Kiribat, acha tufungulie mkutano, akaribisha wageni. Na ikiwa kuna Kebwaro Omari ikiwa kwa hapa, na yeye pia awe tayari kama familia member kutoka Metembe, na yeye aongee kidogo. Kiwa Kebwaro hata kwa huko, ango yetu Sabron utachukua hiyo jukumu. Asante Bwana MC kwa kunipatia nafasi wakati huu, kwa ajili ya kwamba mkutano umeanza wa ndugu yangu ambaye ni kaka yangu katika familia. Mimi ndiye kitinda mimba upande wa vijana. Kwanza kabisa, ndugu yangu vile namjua ni mtu alikuwa na bidii katika kila sehemu ya maisha. Iwe ni ukulima, alikuwa wa kwanza. Ikiwa ni shule, wakati ule wao alienda shule akasoma vizuri. Haya mtaelezwa katika hicho kitabu cha Theology. Tangu utoto wangu nimeona ndugu yangu akienda kanisa. Ndiye wakati SDA ilipokuja Masimba 1968, ndiye alitufanya tukajiunga na kanisa hilo. Kwa hivyo wale ambao wamefika hapa, jisikia ya kwamba tunasherekea siku kuu ya mwana ambaye ni mtoto wa Mungu aliyemkubali. Na pale mumetoka mkirudi, muende salama salamini. Lakini kabla nikae, ningependa nisome kifungu kimoja kutoka Yohana. Sijui kama hii simu yangu itaonyesha vizuri. Yohana, the Gospel of John, chapter 5 verse 24. Na utasoma tu kwa ile lugha. Sijui utasoma lugha mbili ama tatu. Kwa hike gusina sema ekene na agotebirie oyo koigwa ringana liane na kwegena ere oyo ntomete na ari no bogima bwa kare na kare gose tagoika asekina korende oyetire korwa asaba akure oikire ase obogima. Asante sana. Ndipo kusema ya kwamba ikiwa umeamini, tayari umeingia ufalme wa mbinguni. Yaani kwa mtasari tu. Ikiwa umeamini, wewe ni mtoto wa Mungu na ufalme wa Mungu unakuongojea. Kwa familia, niche kwa Mama Pacific. Yeye hakuna siku hata moja amesita kwenda kanisani. Labda ni wakati ambapo huyu ndugu wangu alikuwa mgonjwa. Watoto wangu wasichana na vijana, ninajua mnaenda kanisani. Shetani asiwaingie kwamba papa wenu amewaacha. Daima asubuhi, mchana na jioni, kumbuka Mungu ndiye muumba wenu, atawalinda na atawapatia amani ile ambayo itatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa sababu wakati Yesu alipokuja ulimwengu huu, alichohubiri ni amani, ni kuamini, na hayo yote ukiyafuata, bila shaka ufalme wa Mungu utaipata.
Hatuwezi tukasema mengi kwa sababu katika kitabu cha Isaya 40 ningependa tusome hapo. Mimi si mhubiri lakini ni vizuri kusoma fungu kwa sababu hiyo ndio muhimu zaidi. Tumekuja hapa kushuhudia leo. Kwa hivyo ningependa mtu asome Isaya 40 fungu la kwanza. Amina. Tumekuja hapa sisi sote ili tushuhudie na kusema kwa heri kwa mzee. Kwa hivyo sitakuwa na mengi. Ningependa tufanye maombi. Tuombe. Omochenu tate Nyasaye. Mbiyamo nase ng'encho rituko ria rero. Na mbiyamo nase ng'encho ekeukia obogima. Twachira ase rie likororegereria na korora buno yo minto areba akogenda ase rituko ria rero. Titori abaya komoetaniere oyo otiekire korara omonene korende nase ng'encho ya obuya n'obwanchani bwao. Na amarikao ni agoteba toiraneri ng'a mbuya mono asekera ring'ana. Mbuya mono ase ng'encho kwamorendete chingaki amenyire goikera bono iga omonene naende kwarore ng'a mbuya atimoke nyuma otarairani oboroti bwao. Bono ase emeroberi ya rituko twayebekire asore obuya bwao tiborema ase omosangererekano oyo. Abakora omosangererekano omonene barabwo bae chiseme nobong'aini bakore buno okogani kwa rituko kore na intu twensi niyo toratebe mbuya mono asa yonsi. Bono emeroberi ya rituko twayetigire asore gwanja kwagokoreke twasabire twegenete goetera ase erieta rigere Yesu Kristo motori aito. Amen. Mbuya mono ase omonyakerogo ase okonyora ribaga. Sasa ni wakati mfupi sana wa nyimbo. Kama una nyimbo yoyote, kucha hapa, you register, then we shall call you. Ndo wansa korangerio kaigo, onya turuko irika agaiga. Na andi muna moko rangerewo, igo moko imoka bwango, agekora yabere saa 6, ntwanyorwa na turaikera ase program. Kanisa ya kwanza ni Masimba Dolikas SDA Church. Masimba ikimaliza liruta East Nairobi mwe tayari. Kwa hivyo kucho pesi. Bebuna omote osimekire roche egurugura nechicha torigo susana igokorere tabuya okwama matunda maya yosimekirwa seyeso torigo susana. Kabebuna omote osimekire roche egurugura nechicha torigo susana mama tunda moya yosimbekirwa se Yesu tarigo susana. Nijano yezene chicha ingo susana yabise wene nabanzeka ingo susana nikwanerwa oborima ingo susana nasimbekirwa se Yesu ingo susana. Nijano yezene chicha ingo susana yabise wene nabanzeka ingo susana nikwanerwa oborima ingo susana nasimbekirwa se Yesu ingo susana.
benyo bibebia asabanto bonsi urusagia rutari koma nona chwena gotuto watamono ekiole na kyo tocha usira ama okwamoku ya motene na sokwegena ebikorwa benyo bibebia asabanto bonsi urusagia rutari koma nona chwena gotuto watamono ekiole na kyo tocha usira Mijano yezene tija Ingo Susana Babise wene na banzeka Ingo Susana Nigwanirwa oburima Ingo Susana Nasimekirwa seso jet Ingo Susana Mijano yezene tija Ingo Susana Babise wene na banzeka Ingo Susana Nigwanirwa oburima Ingo Susana Nasimekirwa seso jet Ingo Susana ya bomone no itonya sai nigoba bwateta machiko ayeonsi elyo banyore chisemyo bongainya mono bomanyi ebyo nabyo biraba konyekero barasense abo bamanye tobu ya bomone no itonya sai nigoba bwateta machiko ayeonsi elyo banyore chisemyo bongainya mono bomanyi ebyo nabyo biraba konyekero barasense Mijano yezene tija Ingo Susana Babise wene na banzeka Ingo Susana Nigwanirwa oburima Ingo Susana Nasimekirwa seso jet Ingo Susana Mijano yezene tija Ingo Susana Babise wene na banzeka Ingo Susana Nigwanirwa oburima Ingo Susana Nasimekirwa seso jet Ingo Susana Mijano yezene tija Ingo Susana Babise wene na banzeka Ingo Susana Nigwanirwa oburima Ingo Susana Nasimekirwa seso jet Ingo Susana machozi tena, tutakutana tena ng'ambo ya bahari. Bila furaha hakuna machozi tena, tutakutana tena ng'ambo ya bahari. Tutakutana tena ng'ambo ya bahari, na wapendwa wote waliolala katika Bwana. Hakuna machozi tena, tutakutana tena ng'ambo ya bahari. Bila furaha hakuna machozi tena,
umeshindwa, mambo ya bahari. Asubuhi tena tutakutana na wapendwa wote. Asubuhi njema tujipe moyo. Umeshindwa ewe kifo, umeshindwa na Yesu Kristo. Kuwapi kushinda kwako, mauti umeshindwa, mambo ya bahari. Asubuhi tena tutakutana na wapendwa wote. Asubuhi njema tujipe moyo. Asubuhi njema, na waliolala parapanda itawaamsha. Waende Sayuni, mji wa walioshinda. Kitambo kidogo tupanguzwe machozi. Waende Sayuni, mji wa walioshinda. Kitambo kidogo tupanguzwe machozi. Kufumbua asubuhi njema, na waliolala parapanda itawaamsha. Waende Sayuni, mji wa walioshinda. Kitambo kidogo tupanguzwe machozi. Waende Sayuni, mji wa walioshinda. Kitambo kidogo tupanguzwe machozi. Umeshindwa ewe kifo, umeshindwa na Yesu Kristo. Kuwapi kushinda kwako, mauti umeshindwa, mambo ya bahari. Asubuhi tena tutakutana na wapendwa wote. Asubuhi njema tujipe moyo. Umeshindwa ewe kifo, umeshindwa na Yesu Kristo. Kuwapi kushinda kwako, mauti umeshindwa, mambo ya bahari. Asubuhi tena tutakutana na wapendwa wote. Asubuhi njema tujipe moyo. Umeshindwa ewe kifo, umeshindwa na Yesu Kristo. Kuwapi kushinda kwako, mauti umeshindwa, mambo ya bahari. Asubuhi tena tutakutana na wapendwa wote. Asubuhi njema tujipe moyo. Abana bareba abamwabo, marafiki na wapendwa wote, na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Kwa majina mimi ni Pastor Pamela Ogoi, ni pastor wa Kisii New Life SDA Church, ambapo Abigail, Pamela, Gladys and Veronica wanaabudu ama wanashiriki.
Ninajua washiriki wa Kisii New Life Church wamekuwa wakikuja vile tumesoea throughout the week. Vile matanga haya yalipoanza, kwanza kabisa ya mzee alipolala, nilipopata habari nilikimbia mpaka Kisii General, mahali tuliomba tukaweka mwili na tukasafiri pamoja na familia mpaka hapa kwa Poma, nikafanya sehemu yangu, na ninamshukuru Mungu Pastor Turungi kwa kunipea nafasi tena niweze kusimama nisome fungu. Ninashukuru kwaya ambazo zimetoka hapa. Kwaya moja ilitukumbusha ya kwamba tukishapandwa ndani ya Kristo hatutanyauka, hata kama shida na dhiki zitatukumba, hatutanyauka kamwe, kwa sababu ndani ya Kristo tuko na uwezo na mamlaka ya kuendelea kustawi. Kwa hivyo hata kifo haitakuwa tiso. Kwaya ambayo ni kutoka Riruta, mahali mtoto wa mzee ni mzee wa kanisa, nayo imeimba vizuri, ikatukumbusha kwamba ng'ambo ya bahari tutakutana na wapendwa wetu, tutafurahi pamoja siku zote. Sasa nami pastor nitasema nini? Mwandishi mmoja ambaye ameandika kitabu cha kuomboleza wapendwa amesema hivi katika lugha ya Kiingereza: some of the things happen to human race, some of the things which happen to the human race just don't make sense. Ni wakati anazungumzia kifo, kwamba kuna mambo mengine yanao mtendekea mwanadamu ambayo katika mawazo yetu hatuoni maana yake. Na ndipo anaendelea kusema, but one thing I know about is that God doesn't make mistakes. Praise God. Mungu hafanyi makosa. Mungu hafanyi makosa katika changamoto zile zote ambazo tunapitia katika maisha. Mimi ninajua kwamba mzee alikuwa amefanya kazi ngumu. Hii ilikuwa ni wakati mzee alikuwa hakae hawe mtulivu na watoto wake wamsugurikie. Sasa ni sababu gani alilala? Ukianza kutafakari hayo maneno huwezi kuyaelewa, lakini mwandishi wetu anatuambia kwamba jambo moja anayejua kumuhusu Mungu hajawahi kufanya makosa. Na ndipo anaendelea kusema, he is too loving to allow his children to suffer more than they are able to bear. Yaani Mungu ni mwenye upendo sana kiasi hawezi kutuacha sisi kama watoto wake tuweze kuteseka kiasi kwamba hatuwezi kustahimili. Praise God. You know, why did I read this scripture? Ni kwamba mahali nilikuwa ninafanya matagaro, mzee mwingine alimpoteza mtoto wake, alimzika siku ya Jumanne. Wakati wanaenda katika mochari kuleta mwili, mama akashtuka. Mama mtoto akashtuka. Na aliposhtuka hakuamka tena. Halilala. Akaachwa kwa mochari. Na ndiposa wakaendelea na safari kwenda nyumbani kumlaza mtoto wake mpendwa. Mama akalala hata hakupata nafasi ya kusherekea ama ya kushuhudia harusi ya mwisho ya mtoto wake. Jambo kama hilo linalo maana katika mawazo yetu. Katika poma hili
nimesikia kwa umbali hata pastor aliningononyesea kwamba mtoto pia ambaye ni mtoto wa Areba, ambaye alikuwa ni mzee wa Areba, naye alifanya nini? Alilala. Does that make sense? Wanamanya say it doesn't make sense. But remember one thing, that God is too loving to leave us to suffer beyond what we can bear. Na ndiposa akaendelea kusema, death is not a riddle to be solved. Kifo si kitendawili tutategoa, or a question to be answered, ama sio swali ambalo tutalijibu. Instead, it is a mystery to be left in God's hands. Hila tu ni siri. Tunastahili kuacha kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Kwa nini iwe siri? Hata wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, yeye hakukusudia mwanadamu afe, lakini kwa ajili ya kuchagua kwetu ndani ya mzazi wetu wa kwanza ya kutii amri zake Mwenyezi Mungu, kifo kiko hapa pamoja nasi. Na ndiposa ikawa ni siri ambayo tunastahili kuiachilia katika mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Na ndiposa anaendelea kusema, eternity will give us the complete picture of why things happen the way they do. Humilele. How I pray that all of us may prepare for that eternity. Humilele. Utakuja kutuelezea kwa nini mambo yalivyotendeka jinsi yalivyotendeka. Humilele utakuja kutujibu. Kwa nini wakati mtoto amekufa mama hakupata ruhusa ya kumzika? Kwa nini mtoto mzazi alipokufa mzazi hakupata nafasi ya kumzika na yakalala mapema? Kifo, hebu na niwaeleze. Tulipokuwa njiani tukikuja kutoka Kisii Town, tulipofika hapo mafuta ya tosha, kuna hii gari kubwa ilipoteza brakes, ilikuwa inakimbia, iligonga pikipiki ingine, ikakwarusa ingine, ikabeba, mwisho ilipoenda kusimama yule mwendeshaji pikipiki amefanya nini? Amekufa. And do you know, hata na sisi tulinusulika. Na ndiposa nikakumbuka kwamba tuliomba Mungu utupeleke salama. Kumbe na Shetani alisikia hilo ombi. Na ndiposa alikuwa anajaribu nguvu za Mungu na akashindwa katika jina la Yesu. Praise God. Sasa, pastor, unatuambia nini? Kuna jambo ambalo ninataka niwaambie kutoka kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Fungu lake, Wakorinto wa kwanza 15, mlango wa 15, fungu lake ni 26. Nayo inasema nini? The last enemy, according to my version, amplified version, it says, the last enemy to be subdued and abolished is dead. Adui wa mwisho. Adui wa mwisho. Kwa hivyo kifo ni adui ambayo tutakaa na yeye. Mzee Areba acha kuwa wa mwisho kulala. Kifo tutakaa na yeye. Ni adui ambaye ndiye atakuja kuharibiwa siku ya mwisho. Sasa mnikubalie nicheze na hayo maneno ambayo yameandikwa hapo, mwishowe niweze kutoa faraja zangu katika familia. Inasema, the last enemy to be subdued. What is the meaning of subdue? To subdue. To subdue is to conquer. Praise God. So the last enemy to be conquered is who? Is death. Death will be conquered. And that is why kwaya ilituambia kwamba once more we will meet with our beloved ones beyond the sea. Death will be conquered. All right, it is conquered. Wanamanya sign.
sign. Subdue is to conquer. Eke usinu koronda ukoromyo monto pako make sure mobisanga kwa mobuiri. Mwanyi lakini no koronda. Mbako make sure kwa moikereire na ande wakorireki kwa mobuire. Sign. To subdue is to overpower. The dead will be overpowered when Jesus Christ will come. And that is why the scripture says that during that time, the voice he will come with, all those who are in the grave will hear his voice and come forth. Praise God. It will be overpowered and be crushed. It will be conquered, overpowered, and crushed. Itaangamishwa kabisa. Kifo hii imetuleta hapa leo. Siri tu ni kumwamini huyu Yesu. And then, abolished, the meaning of abolished is to put an end. Kifo itafika mwisho wake. But Jesus Christ, those ones who believe in him, we are there for eternity. Kifo will come to an end and it will be destroyed and wiped out. Itaharibiwa na ifutiliwe mbali katika jina la nani? La Yesu. Ndio maana sasa nimalize kwa sababu ya wakati. Unaposoma katika kitabu cha Revelation 14 verse 13, it says, Revelation 14 verse 13, it says, mnisikize vizuri. Then I heard, mwenye anasema haya maneno ni Yohana, John the Revelator. Ndiye anayesoma, aliyeandika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo ninasi kila mmoja aweze kukipenda. Kwa sababu ni kitabu ambacho kiko na historia ya ulimwengu huu. Vile utaendelea na matukio yake mpaka vile utafika tamati yake. Praise God. It's a beloved book. Usiogope juu ya ile minyama inayosumuliwa pale. Imebeba hadithi ya ulimwengu huu kuanzia mwanzo mpaka itakapoisha. Wakati Yohana alipofunuliwa kuandika haya maandiko, ni wakati naye alikuwa ameomboleza mpaka akachoka. Kwa sababu aliomboleza wazazi wake. Alimuomboleza hata na Mariamu mamake Yesu. Akawaomboleza ndugu na dada zake kwa sababu walikuwa wamekufa. Hata akaomboleza na wanafunzi wenzake kwa sababu wote walikuwa wamekufa. Yeye ndiye aliyekuwa wa mwisho. Aliomboleza uchungu wa kuhubiri injili katikati ya mateso. Aliomboleza kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa amechemshwa katika chungu kile cha mafuta. Imagine, Mungu akanyosha mkono wake na akaweza kustahimili moto wa mafuta, akufa na akaelekezwa katika kisinga cha Patmos ndiye aweze kuangamia. Yule nera alipompeleka huko, akujua kwamba amempeleka katika mlango wa mbinguni. Praise God. That is why he received this message which I'm about to read to you. Anasema aje. Sikiza vile anasema. Then I heard Father. Then I heard Father, a voice from heaven saying, write this. Blessed are the dead from now on who die in the Lord. Inga lika ya nainde. Inga akaiweli ogya liko rugoro liko karaki liko teba likaya mbasese nirie abago kwa korwaliririe korubana bamwegene tororio omanene. Let them rest in peace, and their deeds will do what? Will follow them. Nebi korubia bombikoreki
mbibabwati abana ba Nyasaye egatabu ky'Abayiberani 6:10 kyamenya goteba, for God is not unjust, is not unrighteous to forget your good work, your effort you have done out of love for ministering to the saints, and you do minister. Wana Nyasaye meremeli togokore miyate kwebwa mereme y'Umwuka Areba te kwebwa sobora watu wa Nyasaye. Mungu atakumbuka, na wakati Mungu anapokumbuka, do you know when God remembered Noah, he just came down and rescued them. God will remember Mzee Areba for the good work he did, because he's asleep. The one who is asleep now is a giant of faith. And at the moment God will remember, he will bless you. Bana bali ba Areba, Mungu atawabariki akikumbuka kazi ya Mzee Areba. Kwa hivyo ni yeye ameanguka, lakini Mungu ataendelea pamoja nanyi katika safari, na atafanya nini? Atawabariki. Mwisho, mzee mmoja wakisafiri na mtoto wake. Walipokuwa safarini, mzee ndiye driver ndani ya gari, anaendeza gari. Kupitia kwa dirisha, nyuki akafanya nini? Akaingia ndani, na mtoto naye alikuwa na allergy ya msale wa nyuki. Kwa hivyo mtoto alipoona nyuki hapa ndani ya gari, alikuwa anaruka kutoka kona moja kwenda ingine, kwa sababu hata na mzee alikuwa anaelewa, my son is allergic to the sting of the bee. Do you know what the father did? Akaajiria steering mkono mmoja, alafu akashika ile nyuki, na alipoishika hakuiua, bali akaajiria hiyo nyuki tena. Alipoajiria, nyuki ilikuwa imeacha msale wake katika mkono wa nani? Wa mzee. Sasa mtoto alipoanza tena kukimbia hapa na pale, babaka akamwambia, mtoto wangu tulia, angalia katika mkono wangu. Mtoto alipoangalia katika mkono wa papake, aliona msale wa nyuki. Papaka akamwambia, nyuki akisha nitunga msale wake, sasa hata kutunga tena. You are free. Do you know when this death sting to Jesus Christ, all of us are free for eternal life? Yesu Kristo alidungwa na msale wa kifo. Sasa sisi sote ambao tutamwamini, abana bareba muko mwigenda enchokete bwati mabulera nainde omubulera uchira si Yesu Kristo, we are free to walk with our dad to that kingdom where there will be no more death. May God bless you in Jesus' name. Ebuna tuombe. Mtakatifu unayetupenda, ni asante kwa sababu upendo wako ni mwingi kwetu kiasi kwamba hautatuacha tucharibiwe na mambo ya kifo zaidi ya vile tutaweza kustahimili. Uliporuhusu Mzee Areba alale, ulijua watoto wake wote kuanzia kwa Abigaili na wote hata na mama watastahimili hiki kifo, na baadaye wataendelea kukua katika imani, kuwa tayari kushikana pamoja nawe mkono, uwe dereva ya maisha yao, kwa sababu umeshinda kifo kupitia kwa Yesu Kristo, mpaka wafikishe katika ufalme ule ambapo hapana kifo tena, ambapo tutakutana wale ambao wamepumzika katika Kristo, na tuishi milele hata milele, na tutakumbuka kifo. Hakutakuwa na machozi, hakutakuwa na kuomboleza,
Hili ndilo ombi letu kwamba familia isimame mpaka tufike mji ule pamoja, mahali ambapo tutakutana na wapenda wote, kwani tuomba tukiamini katika jina safi ambalo ni la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Because of the love between the dad and the mom, that's why tuwata abana ba minto gali abaisike nabamura bale madi dad na ande karongoli elinje bya nje tokoranyori mwana bibere bitatu mondonda debetenga onya gotagete komenya ituke limo sime como chere yani ayo taitora ge rokole ndoki okwe onya gotagete komenya matuka mange sime komote waga chenyo mbomenya lakini yote komenya matuka mange tuara banta bange barabe ngenja sense aitalia maya ngorra muri muna banda baraba yebono. And I think abana bagarire tata asukire ku rwangendo 2018 ngakia chitega onya no mondo tabwata bandabu ango mugakulinga kene lya kogenda lakini bamurendire wetero bwanjani bwabo no bwanjani bwa nyasa nera gasoime mugaga korgendo ki agasukia matuko na ndirendo ekera bwata bali mwalia na ndendo chitatara gosomia bantu sana njengo maramu no mondo lingo mwalimu no mondo nara godanga mwalimu. A teacher does not die. If he dies, he does not smell. If he smells good. Moigote kwa kina magana hiyo. Omwalimu taliko karagendo ki? Taliko kwa. Onyo go kwa taliko tioka. Onyo go tioka agotioka pija. Kora mwalimu na tata agotioka pija.
ngenya kwa bali nyakwa banjwang tage temoro gwanja ni mwaka wa gwatro mungina digel jawan damna wa so ngaji moroje nyakwa tali mal dati moroje nyakwa abantu bare wana wa jera wono tinta ke timonya go chaga jotenega asenge jeje ngaki omokonya berandri jo kore ka waide to kora ango tuarangiria abantu banya kwe barore kanega lakini chingaki abantu bali bachali bakali anya kwe bamukianga maboko higa obagocha public demand lakini wana modera karo jinsa chikoera modera bono modera ekaro jinsa chiko karento ki chikoera ngaya abantu banya kwe bane bonju bono bwango iko bono kanyako bwatigo inchu bono ngayo mongino lyale na chaka manyeke kusibono wapi relatives ya nyakweba wala amba marafiki relatives mama mukwe baba mukwe wako hapa masemeji wako hapa ebuku jeni hapa public demand muna mwancha iko nande ndo nyako karagento ki lakini nande asimuisha nasena gyale nande ko chetu afiri family yako teba iga ujima tenya deko nyaka ndi sase disuke ko chimoine mbura tetwa munya ko tabera siga iga ota na mwanjire good watu wa Moro wamekuja hapa relatives ya Nyakweva relatives ya Ruth marafiki relatives ya Magati relatives ya Kennedy na friends Nyakweva sikanga bosiaga Nyakweva sikanga bosi ne no mongnolio na wala ambao wamekuja kwa ajili ya nani songa mbele tu songa mbele kidogo kwa ajili ya video mwangalie juu. Thank you Ruth sikabosia na bana wakwe bicha Ruth songa mbele na watoto wako Ruth ne roko bwati Nyakweva naba tebi ngomugaka ingabwata bandole maldad ngakimurja maldad tayya maya kabisa oyo gare namba 13 ere timu ne reserve ne reserve. Thank you very much bakore reiga Omali sukagocha na thank you omali ngayale Magati omali ngoli Omali nakabwata abantu bande omali nakabwata abantu kurukusumu nate tutokora one introduction neto save time tokonya chinsa omali onyekore gaiga edichajarisho sengwa rumoro n'abantu baye bakwe bichega narensa aba kwa change the order that will help us time tutaye tokonya chinsa cy'umugaka harakisha abantu barumoro gaiga bari kisambuli chinyinge ndobate chairman yekiombe gya Kamaura Self Help Group sukabusiga chairman wa Self Help Kamaura hawa wangwana walitusaidia sana ndio wanasimamia chairman secretary na treasurer kwa wapi kwa hapa yule secretary treasurer hakuja wave kwa sababu kwa niaba ya chama. Asante. Tumeshukuru sana. Kuna watu wametoka Tebere. Ambacho ni wa kikundi. Songeni hapa. Umekuja kwa niaba ya kikundi? Kuna wengine wako? Niliona wengine hapa labda wako kwa barabara. Kwa niaba ya watu wametoka Tebere tumesema asante. Kuna mwingine anatoka huko Keniaru. Inua mkono juu tumekubali. Thank you so much sir. Radhimo. Kuna kikundi ambacho kimetoka kikundi kikubwa kitakuja Malaysia. Lina tukuja hapa na familia ya Magati.
Natete munya kuligereria maldati yo mwaka Areba. Abako baito mbarega iga. Wakachisemo cyane nchirega iga. Semeji wa magati. Asamote ne gato wefu. We will get up. Semeji wa magati. My relatives wa magati. Thank you so much. Tumekubali hivyo. Veronica nere ngobati wapi Veronica? Icon and style. Kwa muru gani ya sawa, acha tumalize na hawa. Chairman ya Geticha Farm. Chairman wa Geticha Farm. Baada ya chairman wa Geticha Farm kumaliza, tuko na chairman wa council ya Abagusi Elders Kuresoi North. Utaintroduce wale wasee ambao ni members wa council na uongee niana moja. Asante kwa nafasi. Sina la kusema, ni kusema pole. Mzee Areba tulikuwa tunamjua sana. Kwa naishi Moro muda mrefu. Sasa ameenda. Sina la kusema kwa jina ni Jeremia Machogu. Kwetu ni hapa Liochunga hapa. Ningependa turesara wangu akucha hapa. Halafu Stella kucha. Sitaki kuongea maneno mengi. Magati kucha. Kuna grupu ilipatia Magati pasa. Nataka umpatie pasa yake aende kusoma ni nini kiko ndani. Halafu kuna hii ya Magati ni grupu nipatia. Kuna grupu hii mlisema ya Geticha ambao niko chairman. Kuna secretary wangu hapa. Kuna vice chairman hapa. Huyu anaitwa Kongo. Huyu anaitwa Abel Siringi. Turesa la Muranga andamane na Stera. Tuko na Baasa. Kemasi Turesara. Nataka andamana aone mama wampatie Baasa yake. Hiyo Baasa nafikiri iko saiti ya 20 nikitaja. Wampatie Baasa yake tumalize. Sina mengi nikisema wote ambao walikuja hapa mnapoenda ombea mchi na sisi tunapotoka hapa kwenda Moro mtuombea tuenda salama salame. Mimi sina mengi. Huyu mwanaume nampenda. Otherwise nimesikia yeye ndio spokesman ya familia. Hata huko juu tuko tayari kumpatia hiyo kiti. Kumbe choge na inaanzia nyumbani. Hii mji naona huyu atasimamisha. Mzee Areba. Tafuta huyu ndiye Areba amefanya nini? Amebaki kwa sababu already wamefanyia nini? Wamefanyia hiyo kiti. Sina mengi la kusema ila tu nimemalizia hapo. Moro tuko Moro County. Kerisoi North Sub County. Arabu South Kerisoi South of County. Wako hapa wote sio utawaona tu. Thank you so much. Hiyo ni chairman. Kuna mahali panaitwa Geticha Farm. Hao ndio wamesimamia Geticha Farm. Thank you so much. Tumeshukuru. Thank you. Yes, thank you so much. Kwa sababu sitaki mkae sana. Ningependa sasa muende mkae muache familia yenye imesimama hapa. Familia itasimama tu hapa hivi. Familia. Lakini hao wengine muende mkae. Tupaki na wasee na Mr. Nduro ataongea kwa niaba ya kikundi ya watu wote wenye wametoka Moro. Chap. Wonse batenega ngotena bari. Kane no alega. Karibu. Haya. Enoku. Watu wa Moro sasa wamepaki ni nani? Kennedy kuja hapa na familia yako. Kennedy. Piga picha. Family ya Kennedy nereye. Omomura omonene bwa Areba. Karate. Haya. Nduro fanya jambo. Asante. Watu wa Masimba na Kisii yote hamjambo. Mimi leo nimekuja hapa kulia na hii familia ya Mzee Areba. Mzee Areba namjua kama baba yangu. Pahali naishi huko Kamwaura
ni jirani yangu kabisa. Tumekaa na yeye, amenifundisha mambo mingi, na tumempoteza huyo mzee, lakini tutakubali kwa sababu hata sisi kila mmoja atapitia hapo. Kwa hivyo hatutaongea mengi leo kwa sababu tuko na watu wengi wanataka kuongea, bali nimeambiwa nimkabidhi mzee wa Council of Elders uko Kuresoi ama? Yes, Kuresoi North. Asante. Asante sana. Asante sana Bwana Chairman. Kwa ufupi sana, kule Kuresoi North tuko na council ya wazee ambaye tunaangalia mambo ya watu wetu. Hawa wazee wote hawa wako members. Huyu China John Kiraigia, China Ugutu Ogeto, David Nyakundi, John Muma. Iko wengine wengi. Sisi tumekuja kwa niaba yao, na kwa niaba yao wote sisi ni marafiki wa huyu kijana Magati. Tulijuana na yeye, tukapata yeye yako mtu tunaweza tuma hapa na pale, na anakimbia vizuri sana, na asante sana kwa hiyo, na tumekuja kwa sababu yake na tunasema asante sana. Na Mzee Areba, kwa sababu kama mimi ni kwetu ni hapa juu, hapa ni nyumbani, hapa sio mahali mahali mgeni kwa mimi, hapa ni nyumbani kwetu, ni hapa Metembe shule. Mimi ni mtoto wa Karanja, wale ambaye hamjui mimi, lakini tunakaa huko Molo. Kwa hivyo tumekuja kuleta heshima yetu, kuleta rambirambi zetu, kuleta pole yetu kwa hii jamii na familia ya huyu mzee na watu wa kijiji hii. Tunasema watoto wa huyu mzee tunasema pole sana, wajukuu wake pole sana, na mama pole sana, na nchi yote area hii pole sana sana. Na sitaambia mwingine asungumuze kwa sababu hakuna muda. Asanteni sana. Biamono. Roja bandamba rostio kwa amade moro bia sana. Biamono bantu wa moro. Watu wa moro tumesema asante sana. Tumewashukuru. Tuange ripoti ya shukuru tata. Yone yango yito. Kwanza hapa ni nyumbani. Mzee Areba ni ndugu yangu, na watoto wa Mzee Areba wako katika shule ya primary ambayo inaitwa Banana. Wakati nilipokuja nilipewa kitu ambacho kinaitwa erongori. Huko shuleni Magati yako kama mwanakamati, na Mr. Ken Amwoma ni mwalimu huko. So poleni kwanza kwa watoto wangu wote. Wengine wakati mutarudi kule Mole, tutakuja huko nyumbani. Kwa hivyo niko na erongoria 1000 kutoka shule. Sina mengi. Thank you. Kennedy. Moroje timu ya Kennedy na ajira. Kodwa si Kennedy yale. Kondaga ni the next abantu bagochaga iga. Ondaga ni tutware Abigail. Abigail njwanga. Iya korongo nyakwa na Abigail yache timu ya yengo nyakochere. Abigail ne timu yae Nyarangi. Otwanje tukwa na Nyarangi ko na lio mogaka njete muswati mwabo Nyarangi njwango. Iya ango Abigail muna ko nyagocha iga abantu bachira. Mokoyone nika kuroje mata alia.
Pamela. Na ina mwana toko beke timwe. Veronica. Veronica Njang. Oyo mo. Karate na bana nsemo. Baliba Abigail. Inchwango ikara gini muri gusuka kujanda mo gutigara nande muna moreo. I think you are the same people. Baliba Abigail. Bantu ba rubo basi, bantu ba rubo songo. Nindo cha bakayo ne bara wale mal dat sana. Moyo na ara iga Mr. Stanley Rugage. And we want to appreciate you so much. We want to appreciate you so much. Because you guys more senge kai. Na kalo mokoyon. I'm happy to see you in good health. Diamono. Abana ara vacancy moiga, abara ba Abigail. Mr. Nyabune former secretary. Na kalo welcome. Timu na bondo chere ga maldati Abigail. Utana kinate ngati ya mocha moiga. Inchugo cha iga inwe. Gradi sinjua na Pamela. Ekero ba konya go cha iga. Onta kete kanisa ili ya new life, ekwende kwa ili ya new life. Etoke kede maiga ga iga. New life. Ekwa ili nere gose. Ekwa ya new life nero. Timba siko ba embarrassment nyamwana ngeda ya. Mororo. Ekwa ya new life nero. Moitaba nama ya usemoro. Mororo. Muna togo kora iga new life. Ige kobeka gendo kieke. Ogo tera. Bono abana abaminto ligele bono muna bale maldati. Mwabakire one bicha buya igo erore kane uchialia. Erore kane na nje ski uchiensemo. Mwabwatire biya kabisa. Abantu baminto bali ba Pamela, ba Gladys, ba Veronica, abantu arabwatu ba Abigail. Koleranga abantu baminta maboko iga. Bakora numwa bakora igona. Thank you. Bono mwale gwancha. Kwa heshima kuu. Ngeo moyo na libaga. Akwane kwa niaba y'abantu abose. Na ino Pamela mwanje golende ngo bakonere. Mwanjire woyo. Ekero na mochora iga. Taisa ni moroja. Amande tokwena nalenda. Thank you very much. Because of many people from the Republic of Kenya, let me take this opportune time to say pole on behalf of these people. We have lost a father-in-law who loved us so much, and so many people have come. I'm happy. Master of ceremony, thank you very much for recognizing me. He was also one of my brilliant head teacher when I was the area education officer here. Mzee Areba is a hero. I loved Mzee. We knew him, and by accident or by good fortune, he comes. The matter comes from our clan, Bobas. Those fellows who came from Bobas, you can stand and maybe wave. Those relatives of Areba. So, in brief, because of time, let me take this little opportunity to say pole kwa mama. Mama anatupenda sababu tulikucha hapa, brother yangu Henry Muracha aliwa kutoka hapa akachukua msichana ambaye tunapenda sana, Abigail, a teacher also.
She is a teacher like me. She worked under me. And a good number of people who have seated here, I think they are friends of mine. I can see heads of schools who have already retired, like him. My friend is there. These are good show, and I think we are, I've been warned that I face this. So the congregation who have come, we are very happy. They have come from the parts of Kenya, and this is indeed beautiful. And on behalf of those fellows who came, let me briefly say, let God Almighty take care of this family and the grandchildren and everybody else for a better future and a progressive. Thank you, Mwalimu, for this recognition. Mbia mono. Abana wa mitondo chama kwa watera gaya. Masase asegetunwa masase arenyancha akobara ebirubo asoborisobuya korende mboroborabu boromoyone ime omoboyana ore amorabu ngoreo amasase amayamono ayale omoyone yeso kare amonainche namasase enkoro nitugutomoichano una angengotu wamboire omogoko naicho irogotoya noromoje woborabu aye kwando seire moyo onorengereire nakowatire yeso amasase amayamono ayale omoyone yeso kare amonainche namasase enkoro omoboya kwangorire obogimano bwao ekemore kyobwanjani kemore keboronge noromoromoje boborabu aye kwando seire moyo onorengereire nakobwatire yeso amasase amayamono ayare omoyone yeso kare amonainche namasase enkoro. Abana ba mitumoro chama ni dadi. Bale bia sana. Aye Enoch. Enoch Njong. Njong na Grace gocha. Enoch na Grace. Abantu bachera Enoch. Bachera Grace. Ndema tenga bagwata basani babanga bali Nairobi. Chwango gocha gai. Tinda re familia yao.
Tina raban tomao. Chigocha nada smoke rekana. Ekwa yeli aliruta. Ekwa ne? Tuata kwa mwakuri. Ekwa yeli aliruta tigewe maega. Wasalimu jambo. Sichukui muda, ningependa tu kwa sababu ya wageni wametoka mbali, nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa sababu mmekuja kuomboleza pamoja nasi kwa sababu ya papa ambaye amelala. Kwa sababu mimi ni mdogo kwa dada yangu Grace, ningependa nianze na familia yangu. Familia yangu isonge hapa. Sisi hatuko wengi, tuko wengi tu kiasi. I have a teenage boy. Na unajua how they behave. Is not around. Tuko hivi. Naomba relatives wa hii familia wasonge mbele. Aba hili familia ye batasukibushia. Thank you so much. Akuwaneji bichambura ne maiga. Wewe bange jereke muri gwichia aliye gare kwenda soe. Thank you so much. Tira ne maiga. Wacha nimalize party yangu kwanza. Niko na colleagues ambao tunafanya kazi na wao. Mungu amenibariki, ninafanya kazi mara mbili. Naanza na Brazilian Rodisio. Wako wapi? Chafet and Evans, mko wapi? Ni kama wametoka. Then kuna group inaitwa Centrim Hotels, ndugu Moffat. You can wave. Sare my colleagues ambao tunafanya kazi na wao. Then mimi naenda kanisani na niko na washiriki wenzangu ambao wamenisindikiza. Kanisa yangu inaitwa Riruta East SDA Church. Ndio ikwaya mmeona iko hapa mbele yetu. And I want to appreciate that we grace the occasion a celebration of our dad. May you wave to the congregation. Because of that, I'll give Elder nafasi awasalimie, then aite pastor agombe, then kwaya itaimba. Now my sister, no, just Elder, wait. Now Sister Grace, karibu pande. Sister Grace na familia yake mkuche pande. Relatives wa hii familia pia msongee karibu. Sorry, Chafet na Evan sikuwa nimewaona, just wave. Those are my colleagues from the other company, nimesema inaitwa Brazilian Rodisio. Asante. Now, hawa ni marafiki na familia ya dada yangu, Sister Grace. Sister Grace anashiriki kanisa inaitwa Kabiria SDA Church. Sijui kama nasikia Elder ako. Elder, may you wave on behalf of Riruta East
Kabiria SDA Church. Thank you so much. Tulipewa nafasi ya kuongea mtu mmoja. Kwa hivyo tunaweza kaa, kwaya isimame na elder na pastor. Elder, nafasi ni yako, dakika moja. Abana ba Nyasaye mbuyamwire. God is good and all the time. Kwa familia mama Kwamboka, Sister Abigail, Brother Enoch pamoja na vijana wote na watoto wote wa mzee, tunawapa pole zetu kutoka Nairobi. Hii ni kwaya ya Nairobi Ruta East. Pali ndugu Enoch Sendeo ni mzee na tena anashiriki nasi. Maybe mge wave tu kwa congregation, please mpungie mkono. Kwa vile tuko na pastor wetu, ningepatia na pastor nafasi atuweze kutusalimia, alafu pastor uombe, alafu tuimbe wimbo moja, alafu tuweze kukaa. Tutarudi Nairobi siku ya leo, na Nairobi ni mbali kidogo. Tutakaa nanyi muda mchache ndio tuweze kuanza safari, lakini tunaomba amani ya Bwana awe nanyi wakati ya majonzi. Tukisoma Revelation chapter 21 verse 4 inatuambia kuwa kuna siku ambayo tutafutwa machozi na kutakuwa na kifo tena. Mungu aweze kuwabariki. Karibu pastor. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na siku zote. Ninaomba kuleta rambirambi zangu kwa familia mama yake Enoch pamoja na watoto wako wote na the extended family. Pokeeni rambirambi zangu kama mchungaji associate pastor kutoka district ya Dagoretti Kona, ambapo kanisa la Ruta East linapatikana na ambapo ndugu yetu Enoch ni mzee wa kanisa. Lakini pia naomba nilete rambirambi za mchungaji senior pastor Geoffrey Wanyoike, ambaye aliniomba niweze kuandamana na kikundi hiki pamoja na kwaya. Pia familia, pokeeni rambirambi zake. Nataka niwaache tu na neno moja ambalo linapatikana katika kitabu cha Amosi 4 mstari wa 12. Inasema hivi, prepare to meet the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Prepare to meet the Lord. Wewe na mimi ambaye tuko hai siku ya leo ndio ambao Mungu anasema jiandaeni kukutana na Mungu wako. Sijui wewe utakutana na Mungu wako kwa njia gani, na sijui kama Mungu akikwambia sasa hivi ninataka nikutane na wewe. I don't know whether you are ready, but on my side I am ready, and that's why I tell you today, prepare to meet the Lord. Kwa hiyo machache, Mungu aweze kuwabariki. Nitaomba, baada ya kuomba kwaya yetu itatubariki kwa wimbo mmoja. Tuombe. Baba mwenye nguvu, unayestahili sifa milele zote, jina lako litukuzwe. Siku ya leo tumekutanika hapa kwa ajili ya kifo cha baba yetu ambaye alipendwa na wengi, na ndiyo maana wote wamekuja kushuhudia safari yake ya mwisho. Ninakuomba Mungu wa mbinguni uweze kufuta watoto wake machozi, mke wake uweze kumfuta machozi, lakini zaidi sana Mungu ninaomba uweze kuwapa tumaini la kuonana na baba yao tena, na zaidi sana kuonana nawe Yesu utakaporudi mara ya pili. Siku ya leo tusamehe dhambi zetu, ili ya kwamba kama muda huu mmoja wetu atapumzika, aweze kupumzika kwa amani, akisubiri tarumbeta itakapolia na wafu watakapofufuliwa, ambapo wote tutafufuka na kwa ushindi tutaimba wimbo wa Musa na Mwanakondoo. Ninaomba amani yako katika kikao hiki, ninaomba amani yako katika familia, ninaomba amani yako Bwana ndani ya mioyo yetu. Utuongoze leo, sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mungu awabariki sana. Kwaya, karibuni.
tunashangilia kwa jina la Yesu. Umetutendea sifa kwako Bwana, maadui wote twashinda kwa jina lake. Umetutendea sifa kwako Bwana, maadui wote twashinda kwa jina lake. Tumepiga vita tukawa washindi, tunashangilia kwa jina la Yesu. Umetutendea sifa kwako Bwana, maadui wote twashinda kwa jina lake. Umetutendea sifa kwako Bwana, maadui wote twashinda kwa jina lake. Tumepitia mawimbi makali, umetuongoza njiani salama. Asante kwa kutuokoa, sisi tu wako Bwana. Asante kwa kutuokoa, sisi tu wako Bwana. Tumepitia mawimbi makali, umetuongoza njiani salama. Asante kwa kutuokoa, sisi tu wako Bwana. Asante kwa kutuokoa, sisi tu wako Bwana. Vita na magonjwa tumepitia, mauaji mengi yakiolela. Amani hakuna, watu wateseka, maradhi na njaa, upendo haupo tena. Amani hakuna, watu wateseka, maradhi na njaa, upendo haupo tena. Vita na magonjwa tumepitia, mauaji mengi yakiolela. Amani hakuna, watu wateseka, maradhi na njaa, upendo haupo tena. Amani hakuna, watu wateseka, maradhi na njaa, upendo haupo tena. Tumepitia mawimbi makali, umetuongoza njiani salama. Asante kwa kutuokoa, sisi tu wako Bwana. Asante kwa kutuokoa, sisi tu wako Bwana. Tumepitia mawimbi makali, umetuongoza njiani salama. Asante kwa kutuokoa, sisi tu wako Bwana. 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 Teli moyo. Ayanoko. Agiresi ndo jeni nimwa watera gaya. And we want to appreciate you. Meli. Nchango na Mungu ndio bomba tinga iwana. Meli nchango normali. Nchango iga egara to call that family show. Meli ngai wana kwenda. Meli kwa jitoka ba. Wanano bwa kwa erete. Wana liyo chage to wanene. Kubako nyago chaiga nchango for award. Kubako nyago eta yali saiga
Mwabiso no monenali sana. Na ndegaro musani ogiribati abakwani go kukwania neri kwaganya gwetailisa. Mbuya mono master of ceremony tintagite gucaria matanga njenja alisio mugaka seitongmbua aria bono anka nacha matanga onacha ase chiriso nisa tujiandeta emo maraba ntwana gutigana paka bono iga unatwarenge biongozi bya balimu iri akabere gesanda na agosomia nge na buone evanis ne skuru ya nera na tigirete kerugonga soka na ndenga teba tingo tiga kerugonja gutigara muntu ntamanyiti abasikumbwati kurumaganya ore usena irete penso ngarango iro koleto yo bito tamugati moro oro na yari skuru ya nesemo iri agata na inde ganka nar como chama tanga naro paka bakobana bacha ogechi na moraga yonde pons paka shemu nyaundi na moraga igo mururia bono nende ganka bono naro ngatigamba te pore familia ya reba nyima nyitu korukare tukinete tata nare kondeta twari mingumbwi bono manjete buya sana nseye go etani seitu ngumbu bono na inde gintu kende igo na teba nganko genda ndi kuchiao ko bi muroche mbegete lero bunere chuma ko jiseita ngimo kunya kondora moti kanji kunya kororo kuchiaria igo na atendria matanga abe kurumambia na ndani ntigaleti abere bono ngobuli ngare chikurra kitindi kubuli seita mbaruaniriri che karugu bono ngare komnya kaguchia kwa romuntu ngakere simbira matekaratiga no ngomnya kuchia ali seito inwe gento da batebi mwana goteba ngo ina isa ine kurwa abantu baigwo talibo no endi ngora kwaneretio mwa comment ga nero uyu linda mangana yera tinda itikoleta gusaria matanga timerose bali mu boyomba cha gusaba bande bacha kurwa kiara mbara komocha ora injina mbera mbere tingo batenini ni numero amateni asante sana biamono. Thank you very much. Biamono. Biamono. Ekareti mu yego ruoro. Igomfileti ombwate ibinde vivere iga kemo iga. Nchugo chango iga. Nchugo cha iga egara morigereria ali. Mora aligereria. Ratemo onyako bataya ne kwa yeli yao. Umugako biri oresemeji ya ango yane. That is it Samuel Obiri. Just a word. And there is also another person. Kolera. Kolera ya moyo mugaka. Ne kwane. Kwani hapa yechi kolera. Bono ndagete ngolia. Aya Meli koro monene iga na eno roche. Torochi iga. Tutagita karongoli gati karenka. Ukwana mangana na pasta ga kitu abere. Ngokora dole. Lakini nyaone chikwa ichinkunya korandikira. Biamole mwezi. Tintage tuwa kwana kende. Tatiganale kogania abana ba meli bache gocha na bacha ko email abana ba meli nchwango iga bana bane bali banyomera ta basani bane be kanisa nju yes chuo cha iga egare foto Igo balebe kamoina alio molisi no aro moro saka moranje igana lituta ndokokora biamona sana bo ekere tu akolire igo ona aliko ganyo molisi akwane wani wade aiga tole bamura ba minto abana ba minto kolisi kanisa biamona sana asenge ncho yogocha Maurisia wani wade Biamano mwana asiribaga moga kare bo sirire gare korra yane abana bane meli no nami tatebe ngora ya sawi tutigabaremia. Thank you. Biamano Maurisia chikolera chiane nchacha sichui kama awa
Wako wapi? Mama Webuto, Mama Cheruto, ako wapi? Fanya hivi. Aya, asante sana Korera ya kufika. Turudi, toira nene tubona togende. Togende, mbia mona sawa sani bana sogoji. Korera, ebu Korera yangu kucha hapa. Tiga kwa nayo. Omari, Sadalak, Omari, n'abasani baye, nchugocha, n'abana baye. Tiga bataye, ona batiri. Korera wefuga. Korera. Wave. Thank you for coming. Najua mmetoka mbali. Karibu sana. Tutakutana hapo. Ebicha ya Omari ndagete mogo kore iga. Timati go sonde na rororo ora kwana iga nere. Makayo wana na bogo kwana. Iga kwana limo iga. Tiga imo boko. Iga. Makayo ne mukia. Makayo. Thank you. Basi Omari kwana lingane limo. Abanjo batata mwakire ko twapole mbia mule mwensi. Kwani hapa ya abantu bakisumu bakire ko ngapole. Nabona ari ko organize abasani bane na obutomeyeta nabo. Kaki munganjire nge omweshimiwa. Ochokwa na silingane limo. Oli president bakisumu. Just a brief. Uchino kiwefu hivi itakuwa vizuri. Nabakwanira batata na bamama n'abana ba minto mbia mule mwensi. Ngotamanyetia. Njengoro kuongeri omwenga mogaka magati omwenga magati seito no rogoronsa ongeri inche na Enoku n'abasani abanene na Shadrach no tomenye tomo ekara no kware koriye keginga Kisumu agante bintu tubwaterana tugore kegingamo igo no tore chijirani amo n'abasani abansi pi abatu acha kubatugeka lakini ande mono nje no muntu nkatalibo pole sana sogo sirio mogaka mbiyamo na senge nchogo seni atoire chisemia atoire tiganya sae anyara kolende familie anyara kubatugeka kere asekeregento nande ba minto abana ba minto tiatokale kitosaberana maya tomenya somorembe nyasanya rako to sesemina to sesenirie ase baba tata bato tigete na into kini abande boy talibo mbiyamo no tiganya sabo na ino pole ase familia ya Areba. Thank you amura ayedada ongeri Twatika irase bana ba omwana ominto mara Mombati abasa abairi baye na bwaba olna Elizabeth eno mongno Tom bana na inwe mokoyo tana mama karaiga mbiyamo na sana sengencho yoko twalibaga Nasaiti gaba konya abana bombati ominto mwana Tom akolire mememe na setata just one word. A word. Okore Arabu duatigire na Pamera. Tigamba kwani secretary ya monene wa irebuya. Akarengo batebia tinkor mogano sokoro una mama monene akwanire. Nelinga soko twatemire gotarane lakini ayatimoka. Soko takweti ayatimoka. Wetereigo ntumetenga Nyasaye na bwato mpango ye nesabari yaye no mwaka Areba yari ngo motoreku anje techisom abantu bagosoma abantu bakoigwera no nyanya kwagosire omonto tari kwereta igoro igo na intu baitu atigara mega ango yane Kenneth oyoro momuroma no somo chioyo oyoro somo chioyo amona chiango chinde nare gwanja mobwati ama baratari asokoro na intu bari abachokoro bari bareba bukuru saidi abamura na abase be mobwati nabo igona simoko na mamoto asabarani esichinga kiecho asante thank you biamona baadaye timu ye morojere bosiga ne kwaya ya Elizabeth Ombati Nairo wefu kama manyenga na Elizabeth ngotera bale wataimba
Pamela. Ngwajete. Pamela ngwajete timu ya Bosongo. Abantu tete bakwe bicha. Asini ni bono ngwakore bicha. Bono yontegete tosoe ekepindi kend asini niga. Ikwaya ini maite. Inchua tenena. Tenena ngo muiwa. Muiwa tenena. Muiwa tenena. Samuel Obiri ngayale achange gaiga. Samuel Obiri naranga. Samuel Obiri etimu kanyakwe banga ekwende kwaya kanyakwe banga ya alia getenga. Samuel Obiri naranga iga. Samuel Obiri. Naro. Samuel Obiri kanyako bange gaiga. Muga kori Obiri na bakonya gwesuma gocha gaiga. Yanta iteto babwatira ni gatokore. Kwanango. Batene ne gabagwe. Tigango kabaga kaiga twa irurende baba bakibaru ta totamanyiri bari twacha ko kanyorere bogo tu ichwanga mutene mo wefu abayigu balibo amuga kareba ichugocha no mocha babere che bari mo gocha ambara bunkuli ko organize ichugocha wano rende nyona abantu bakona ko nyori tari bonse bago ikera masomo abantu banyori Karango iga maoka iga Simon yoti garama gega na makenda ati garama ga ko rumusangireko ikaransa Waombolezaji ya mjambo. Pole shangazi wangu na binamu wangu wote. Mimi nimeachwa nyuma, niseme tu neno moja. Nafanya kazi na Wizara ya Elimu, lakini kuna tangazo moja tu nataka niweke. Kuna wazazi hapa wako na watoto wanajiunga na kidato cha kwanza. Wizara ya Elimu imesema ya kwamba mwalimu mkuu hawezi fukuza mtoto kutoka shule akiripoti kama ana karo ama ako nayo ama ana nguo rasmi ama ana. Pia hatujaweka muda wa kusema ya kwamba sasa watoto wametosa wasiende tena kidato wajiunge na shule ya upili. Hata angawa nimeona sijathibitisha katika tuseme social media kwamba ni kufika tarehe 10 kila mzazi awe amepeleka mtoto shule. La pili, kuna elimu scholarship serikali imeleta, na niliona hii Masaba South nayo imepegwa hiyo because ilikuwa sinakuwa implemented in very few 110 sub counties. Nimeona this time it has been given, na wale watoto ambao wachiunga na shule ndio hao wanaaminika kwamba pengine wazazi wao wachiwezi kabisa. Kwa hivyo siku ya application ilikuwa leo ya mwisho, na siku inaisha midnight today. Kwa wale ambao mcha apply, muangalie online, muapply, muende kwa Equity Bank, ndio mshirika mkuu ya ministry yetu ina implement the same. Mtoe form hapo muapply, you cannot apply online. Alafu watoto wachiunge na shule wote. Yule Kenneth si alisema sasa alikuwa anapenda elimu watoto waende shule. That is why we are here. Thank you. God bless you. Bwana asifiwe. Umanena bakwe amarieta ngoro kwa Pastor Samson Makendo uyo kibalinde Saito Nyachaki Magaka David Areba mame agekara tuaichaiga turabange sana, lakini lende my brother Ratemo unakora iga narombia omonene bw'ekisemi okwana ekisemi nje nacha kotabi bali bande naki enchira ne yamo ekogenda iguru. Bwana asifiwe.
Tumfuate Yesu Kristo ili tufike mbinguni. Igorende mame mongina kuamboka, my brothers and my sisters, awinyanje temono asogo siria mamo sirire, take heart, yasa ito nabakonye, yasa ito nero butamire bwito. Igorende ndubwati kende taratebe, our anger's gone, ndoma iteta kuirana, intu turagenda sakoregi, asachire, tigato sabe. Mwechenu Nyasaye, tata n'umwana n'umwikomo chenu, nakobakire na nagotogire asenge nyo buya bwao. Biyamana asenge nyo ritukolia lero Yesu. Rora Nyasaye turi tukeri neri ya ngwari manyete kurukane. Biyamana asenge nyo yenga kikwaire tato yorari ritukolia lero Nyasaye. Bande mbale bakorara batararwa sichinda cyabangina. Bande mbaro bakorare kere bara abana bake. Bande mbaro bakorara kere bugima bwabo barigati twakubakira senkinga kyeji kintambe kwa moyire go ikalitikolia lero. Wana Nyasaye tutigere maego mongina n'abana ba minto batigaire n'abantu bekenyoreke ke Nyasaye tutwetigira soko boko kwao no monene kere bakorera lera mana barabu Nyasaye waitana neno koboko kwao Yesu mo Nazareth twamanyira go semering Nyasaye to gwetani timbera nari tukeri mekero kwereni burutu bwa ondu kikomirana biyamana singi jora to konya singi jo musangi korero na sabire gwetera sidire Yesu Kristo yoro musabire ito seseni wa mwenzi Njatiri komenta kende tige kwa yetu kwa neranga yandi biyamana. Thank you choir. Abamito
tuminyoke na kwebisase nyasaye ekera goja tonyore obogima ekera goja tonyore obogima tomotamero monene ekyagera matukaya na mabe tuminyoke na kwebisase nyasaye ekera goja tonyore obogima ekera goja tonyore obogima sase nyasaye ekera goja tonyore obogima ekera goja tonyore obogima tomotamero monene ekyagera matukaya na mabe tuminyoke na kwebisase nyasaye ekera goja tonyore obogima ekera goja tonyore obogima na bobu ade kwa yengia, a very powerful one, and even the message is so powerful. Ne aya Samuel tuara ngoli kondo omuga koliga gosokwa on his behalf. Thank you. Oyo gaje ma special recognition because igaro mwana bia mwana soko ngalibaga inje nkagerete nga oyo sirire igare yangu yeito omungi nora igare makomoke oyo kubwati tata ndagite gokora iga na nde toigwane nto sumbwana iga ndagite kurangeria okego ya yonse yacha okobo mugaka we yangu okego ya yonse ganta gete bacha okego ya yonse e antiero rena na botoramo nonyo mugaka ochire na botoramo korango bwango ekora musili cousins bane kanga mwaimukire ande mutete nyiko irora boire inchwango wa mororoka ne jikasi nkido jumanyanga na botoramo tali to imokia mukakere abantu aseko imokia makorubonjali na intu ndoli korubonjali intu turwete samu ino inchwango jikasi ni goje mwatara bwango lende bono kera ko tajikasi ni mimi ngatali bagaka tali mugaka tato ko tani nyimbo bwango bono goje jikasi ni jana Paula so sirio mwaka tata mama so sirio mwaka pole okewa yagere nene lakini ata kera gonte ibo imokia mako ndu wensi na boko imokia ko boko toko manyanga ngoche tega use kazi ni anete ko manyanga ngoche te komobere siga iganta gitoba rore bali bachira nonye mambia oyo tacha na bocha komuboli ngali tata lengo ata asirite ngai kwale bia mona sana chiango ai chianti chire chirojo abane babwati amagoro base oyo usinyu trumbo kaga bagunse sukawoja mwense bono ntake tonte okoreiga chibije chigese watu bagakirwe okega yebe echokuga ebe kwera ini yanti enye korane chikase ni cyane choka nguri ori waka chibije tate choka ngera ini yega ekera bakunya kogendera iga iganta geteiga aba makomoke musuko woja mutwa wali chianti cyane echoke iga mwaroka na ngai boji kubrika na abana bainunga inu chikazini akwe bije inu chiango cyane suka woja mutwa suka vera mate raini yu wata chiange chibon
karati omugina nara mabrada nga bari unyago turumbo kanege turumbo ko njwango moina tena wata liba kali moro kanese bicha ke ichine chiango chiane ne chiane kora yabona kanyago tira ngora labu chikasi ni chicha aba abuja utatianda maitito aye lazima kila mtu umshike kwa hiyo picha aonekane usikate hapa nusu tukienda kutafuta bali wa sasa kila mtu umshike kwa hiyo picha ili cousins wangu hao wakimuona sasa haya fanya hivyo toire birenga eli asugusaba nyasao ito yeso mwana no mwikoma chenu tuachira asole simargobi tuamanyirenga ntoli abachenu ko bwata atorarire na ntoli abachenu ko bwa abana bawo barasti moche tuatiga busungu twachira so bosibwa otoko kurangelinga noro cho kurara gwata ata gwasangire iria abairi n'abasani gochenke asabana muntu bari na mama nande tuamanyire nga Yesu omwana onyasaye totuntube n'amanyinga ochinsechi otwabere bibe byaito otochenege ko garali ko lyarere likwaliga niri ko lyo gutimuka mambi abana bawo bara asengenjo bagotimoka mambi asengenjo yo moye gotata obaliga nerikinga cyabo no waliga nikinga cyeito cyonsi otirende kera togo ikota nyorenge mirimo yawo yakore kiremiya mambi totimuko gutimuka guka byamo naso goterenie embura lakini twali go kobolinga kera tora akore toko genda toike kinga otoletera abaiseke bawo korugoro bato amaje gekogera ntoli kinga noro cyabangina mbabwa cyamaguru namagoko omonene batiwa amona abagaka kinga kieci no burwaire buri kwabanete bwakira so bwiko bwense bwarira abana bawo bakabake hono twaseme ringa kiroyo mekera kwagura akogenda asinga no kora yara manene mbiya monege kora wateniro musangirikano kurumambia ekera toko ira na kinga cyeito ekera toko tigenga ya mama nyasaye onyerende na ando ikaranso na ande ntogo chikonye kwana ngane nkayo mubaraka egeko gara abana baro bakabachukuru na bachukurulia nyasaye itonye tenenere koikoira ni buruti bwawo twamanyire ngenge litatagoja ntosangamo ekera tora ikoburuti kwaigure ntoliama asemeseria iguru nakigeko gara twasabire na kwegena ime ya Yesu Kristo yoro mubali tu amen omonyakoni omonyalibali chize moinye omonyakerogo gwanchi ekerera isiko akini rene wachire konginyora nyuma abaire nogo kumi kabisa njenke goya akini umumuromo nene okegoya umwaba areba mokoyone umongina bwareba musubati uminto nche mwangura chinguru kidogo ayo munyakoni tigango tebi tindi ko genda igo tingo tebi igonari kurangeria chikorera chiane chiankobete gocha abana bane banyomerete babwete bonchari abandi nyari bari masaba bacheiga yongo kubori kore igo tingo kore igo tiganda angeria abantu bane babere manya gokora tima Dios embwanje omongi none choice njuga omusubati ono monene okurukukare ni nyakoiro njuga omwali musaburo ni obiri njuga onye nakani bwebinto binde njuga bwango yetakekeyemo musubati ominto gononyi bwete nga abanyakoni aba abambe kanyise tibaro tinga ninja areba tibaro ninja matare bwareba ninje tibaro jomo tubu ore bwareba obo mwaho mninje kwambo kominto abantaba egobacha osikareba bunale ngo mondo bwe kanisa lakini tindi kokora tikabu baracha choisi obiri njwango kare ni njwango saburo ni obiri njwango ekiagera abanyakoni ababato siekerera isiko mbanya gokora omwana kare ni tigandara kwalibaga sababu nene na mwa eralibaga nero mumuromo nene
nero muswati omonene na ende namona abatebi nga nko wakwandi mwensi mbuya mole tigana nche nyire libage liga kotebi mama pole sogo siri yanko chikasins chiane chionsi pole sogo siri tato mino chichirani abasani bonsi na eamate pole sogo siri omogaka naande nko basabera Nyasaye aenderere kobagata na kobabisha na manyingaye ese chingake chinkongu egere monyare korema kwa sababu ogokwa negento kere uchungu kitambo mocha korema inachukua muda, lakini nko basabera Nyasaye nyare kobakonya egere monyare kolemererie na mupate kuyashinda hayo yote. Asante. Bwana tiganga saburo nyobiria kwana. Marafiki wa ango ambaye amelala, nataka kuchukua nafasi hii fupi kusema mambo mawili. La kwanza ni kusifu watoto wa baba ambaye amelala David Areba kwa kazi ambayo wamemfanyia mzee huyu. Kwa hivyo mimi hapa sijakuja kulia. Mimi have come here to celebrate a hero. Kwa sababu mmeona matunda yake ambayo kila mtu amezungumzia familia hiyo kuwa familia iliyotunzwa vizuri, ikakuwa vizuri, inamcha Mungu, na kwa hayo tunashukuru Mungu ndugu zangu. La pili, Master of Ceremonies, sitaki kulaumu, lakini nataka kusema kwamba ni vigumu saa zingine sisi kama wageni kuja kuongea nyuma ya familia. It is uncalled for and unwanted. Tatu na mwisho, my cousins, take care of this great matter called Pacifica Kwamboka. Kitu kingine, ndugu zanguni, hii sisi tumetoka Trans Nzoia, na tunapotoka Trans Nzoia tumekuja kulia na majirani, mandugu za my uncle ambaye amelala. Kwa hivyo when we come all the way from Kitale and we are not given a chance to speak, surely it doesn't make sense. All the same, Mungu awabariki, Mungu awasaidie, na mkae hivyo hivyo, tuendelee kukutana siku zingine. Asanteni sana. Wapendwa katika Kristo wa mjambo, tafadhali tuelewane. Mimi ninaitwa Joyce Obiri. Tumetoka nyuma lakini tuko pamoja. Mimi ni bibi ya huyu mzee, mimi ndio nimemchunga mpaka amefika hii miaka. Wakati my co-wife aliaga sikukuwa, nilikuja kumchunga, ndio nimemchunga hivi. Naambia kamati pole watoto wangu, Mungu wako katikati nanyi, nyinyi si watoto. Ninaona ni watu wakubwa, lakini Mungu atawaendelesha, mtaendelea na hiyo maisha na mtaishi vizuri. Mungu aendelee kuwabariki. Nkorengereria baamate mwaigure baterere boli mumura umwana ominto Kwamboka. Pole sana, pole sana sugu siri mokoyone, pole sana inare gutiga ni amate yane nabona aja bonsi. Pole sana baigubane na nyege netenga ti chombe cha nyoko na chichi abasibiriga paka banta babacha amona inche onye tai chombe chichi arengera inyengiya angaimulira iningiya bona bono mubwatiro abo. Pole sana familia ya Areba, familia ya Amwoma,
enyomba eri naturamu ebunonya tigangu nkwabere nayo nyabere kwangeire ribaga abayigo bane mukubwata rende buna naibuna ki iso yatebete ngatata gitimangana mange mobwati ebintu bya Nyasaye nariyo efamily ino erache kubwati omugako rio chiro bonda bwa igoro amo naintwe efamily ya mwakegoya nabande nabacho kuroria nje kwamba gomitoni mbwata mange lakini araranga onyandwa ete tigantagere mokoyone ntige na kori bas abantu ba minto mbuyamano ande mbuyamano naire mbuyamano. Thank you mabagana bale na ndenga itengo mwana mokoti na okonga mono na ndo yoko sekario mwene ro sekabye talibo bono ndeka twako yosana twako na to basika mwaka waya na ande na baya mure to banjete murabaya ayatata ngai chibale chief kande ke pastoros ke vindige sini sana mbiya mana seli baga tiga pole pastor chi program na ochiwe gachiaba twanyo rukuru bosongo abantu baminto twensi tigatole meranie program teri chikabantanga kurbono gukora tole igo tate koleta barai batoe pole nchega igankande mama no tole nere mugesa mangana yabete na bana bali baminto na bana baito bono tingo kwana mange tigande tabarai batwa mangana igorende boniga igonta gete gutambua Madam Keremensia mu assistant chief okrema achate ne Madam Nchugango bwango muna Madam wako hago chaiga aspiring MCS mubwati biyamano mugambia selibaga na inche na atenenire kolete ngora yana se family ya Amwoma family yo Mwaka Areba na abana baye abantu twanchete na nen komento woiri ndunguru mo ibingumbwa asamoko yo itora temu ngagetega mbongi na rumi igorende tiamba tebinga Nyasaye numya Mwaka okorie gasingia kende nge yoto kwana tade togote omugaka ati mokebia Nyasaye ndo mongina ne family yonsi mwetiga somo nene ekogera na ari na abantu ba Nyasaye mwe mutwara gosemeri goitane tiembera amarieta kelmensia nyakwara tobekaine no mugambi kere masabruke se nimbiamono mbiamono aba MCS ntagetemo moche mutuga iga muna bali mwes mora aspiring MCS nchumutua ekarongo tambua abasani baito bachira abande mutanyoreri bagagocha mutua Omosike Rogers nyata omenyete karoka naenda gukora na NTSA karibu Omosike Elija Nyakaramba Omosigari DCI karibu Honorende narangeri aspiring MCS ntobwate aspiring MCA yo moro mogeni kurmolo naendo musani one sana karibu bono I think intate kururi baga kuruga iga bugi aya noye turasama bina bakwanira mbiyamore asama rieta nengoro Clarence bugi ondieki haninka nare ntrina nchapore ya nasa abana bareba etwasiriri omura yorenge gotwa orenge chifu kabisa ya advice ngia injen twabatoko na siasa n'abantu baitoga yabo pose ingarigereria maene nkanyora abantu ba Masimba ward twiranire maega abantu bagasane gotoseti monyoka bosio erinde tuichore tosari chikura chaito tukarora yaya nje nkarora na gotaka gukora gento kiamana no kuimokereria maoko igoro ntebe n'abantu ba minto mwe go support tinje tikubatiga sabe inje ngateba tigato support pose erinda nyara kubaga kuimokereria Masimba ward. Asante sana na ndengo sababu abantu barenge supporters bane mumbwatesi tubwatesi omwana oyo anyare ko bagako Masimba ward na intutongale Nyasaye abasizeni biamono ande mwaitra galia
mwanya kurutalia bakurieri mbuya mono boniga erongori yane ya siringi 500 engakikera iketaretiisa tubuke gochebituo tokora amang'ana. Asante. mbuya mono sana bugi. Next no mheshimiwa Josephat Meraba, karibu. Na kingo bakwani abake nabantu nari murase biro ngambu ya marega asa marieta oro kwa Josephat oirera Meraba kageta banke mbamete ganinga ona asa maria bigutu twakabira na tomo ase familia nera mara mara twa mbo muyengake asinga ndiye chingaki igo nabona aranga tikamnya kenkera matangaya nani ngare na njendu pore yana so tingo kwana mangana mange ibageru na toiru no mete no rikera matanga siasa na bogo etengwa na mbare tunabona siasa ya wana igonje no ndegeti twabere chama ya UDA no na renge twamnyakan twaibanga tokor nomination techete koba ngatama kufuatira ngarari kangonya konya kurigia party anye ticket ke bangire njere ngago igongo rie njere ngago ngarari kangonya korwanire UDA ticket na bana ndange banga kanyora bone ticket igonde independent candidate jabono igonde nitro abango karno ndebens na ande chikurambra ni mwaka na jeni ndo chenga nimbwata abantu nimbwata bafuas karenga kiera ike inumo waka ayo kanyora abo mugambi na roy igo tokora siasa yo marembe tingo twara mangana mange ekarona are gocha na kwa na no musana na mokoro ko Daniel waka mandu anta ingo chali ngata wika anga chirubera mo wakirise na jengoro nderi be ya mogaya igo karenga kiera to bangane na ncha no ndegati bari baga tabana agorwa eyun siasa na propaganda raira siasa nyinga sana wangu patikana na saa. Thank you so much. Mbuya mono mheshimiwa Josephat. Chirubera tuma na njengoro ndeli bugana diputati ngoro gaiga. Sawa. Mbuya mono. Nagimogoteba. Bono tokoleta omo aspiring MCA oromo sani wochase family kurumolo omoske Wilfred Moturi. Karibu. Okay, mbuya mole. Ngole bango iga. Naande kora igo. Naande igo. Okay, asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa Wilfred Moturi. Mimi natoka Nakuru County, sehemu ambayo inaitwa Molo. Mimi nimekuja hapa leo kuleta lambi zangu kwa hii boma kwa sababu hii boma tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Huyu mzee ameaga. Mimi nafikiria mnaelewa sana. Maisha yake mingi ameishi Molo. Ndio naona tumekuja, hata nafikiria mmeona watu wa Molo hapa wamekuja kwa wingi. Na watu wa Molo nikisema wamebarikiwa kwa sababu mara nyingi tangu mzee amehapa Molo, kila mara tuko kwa hii boma, tumekula kwa hii boma, hata mibaraka nafikiria kwa hapa boma tumepata mibaraka mingi sana. Kwa hivyo mimi nasema pole kwa mzee ambaye ameenda. Huyu mzee si kukufa amekufa. Huyu mzee amelala kwa sababu ni kazi amemaliza. Kwa hivyo ile kitu ambayo ningeambia familia, mtembee pamoja. Kwa sababu vile mjuavyo, mkitengana hamwezi enda popote. Mambo yenu itaishia hapa, lakini mkishikana mtaenda mbali. Jambo lingine ambalo ningesema, nimeleta pole za marafiki zangu ambao wangefika hapa. Kuna mwenzetu anaitwa Sakalia Mogoa, alikuwa bado ni kanzura wakati ule mwingine. Ameniambia nitume nilete pole zangu kwa hii boma. Mmezipokea? Kuna kuna MP mwingine anaitwa KDI, anawania kiti cha ubunge bare Molo kwetu Kursoi North. Naye amesema nilete boma kwa hii familia. Alafu na mwingine nafikia watu wa Molo wanamjua, ni senator. Women wetu ambaye anaitwa Lisa Chelule. Amenipigia simu sahihi. Ameniambia nikifika hapa nilete pole zangu na akanipatia shilingi 5,000
akaniambia nipatie familia. Kwa hivyo kwa hayo machache sina mengi. Ile kitu ambao ningewachia wananchi wa Kenya, tunaenda wakati wa uchaguzi. Tufanye uchaguzi ya amani. Kwa sababu bila amani hatuwezi fanya chochote. Kwa sababu amani ndio utajiri mkubwa kuliko kila kitu sote. Asanteni kwa haya machache. Thank you so much. Asante sana. Mungu akubariki na Mungu akutendee, akufanyie mahitaji yale unataka. Sasa nataka nimlete aspiring MCA Masimba Ward, Mheshimiwa Boss Mairura Matara, ambaye amekuwa wa usaidizi mkubwa sana kwa hii familia tangu tupate kifo cha mzee. Obeire na intwe na achaga ikaransa na intwe gane family agatoa chibesa chiachagete program naenda karotu akora umuchango na baba na intwe naenda bono ochire gaiga kusanga na intuli tukeri toko celebrate ubogima bwa mwaka tata naende mwarora achite mapema sana oikaransira paka boni ga bandu mate bagukuyi bakoraki basoka. So karibu mheshimiwa. Biamono chief abantu baminto tukwana niga maiga manga asireta ya tata na bakwanira mbya more Nyasaye no muya kinga kichonsi asebali abageni bakire gotoreresia nchasa marieta ngoro kwa Boss Mairura iga sentene ine ninka na inche nigo na chire kwa niapa ya nencho manyane kwa niapa ya familia yane na kwa niapa ya familia yo mugaka Mairura kolenta pole chaiton pole chiane wocha somo chiwa Amwoma ekenyoreke na baba baisibika baba natebire pole na bana bago bonsi ikiero mugakere bono urarire kana igweta mangana ya iga na achete garika na ango na sokoro yane somoni omariko tukabuta na inu mukange program tukobatigera masabo nande ngari irana lituko liririo ko enyo mugaka guikanto kega aseke gusi oyo siranso koro yane chief bunamanyete abantu baminto muchibo mwenka mutyo nyandiko mutyo sendeu narora maraga garia mutyo gechuchu abune chiango chiane na abande ne gisokoro chiane igo asa mabera mangi ngancherente abe na pole nande tosaba monene ekerago chora bali baya bachore ntwari gosaba inyoro mugaka Areba gaki biya mono sana okwara ngeri chief bali bakoboria chikura umwako oyogana mumaete siasa nere nchenko liginde korogeke kia Masimba Ward chama yane UDA nande ninche na iwe ticket nabo mwabore tuwa mahoni mugatebanga iwe ticket ndama itina na iwe ticket yeiga abantu baminto gose moche mumbwate si taratiso mutienyo nane no more na inche kabisa na kimwakira iga gose no more na inche abantu baminto nindo cho morare ni maete monganchete na inche nimbanchete amangana ande omwana oyo okoro ku Josephat tini utakana mwirane because no mwana omoke inche na mokinia lakini na ate amukwa na yoro ticket ya UDA umaete kare tuanie gotaka kubugo mochiga aki akonyenyu gose ko bituma yabe enene kabisa gose go tuge kuyaba nero tuani musuko eche go sarare chinde ncho mwana oyo nje tindi ko moira byarabinde okomochoka mokomochoka ntu amachoke ticket na teretisa mumwakire chichi aichire ibere isato neri nerara amanya saberete na chiri chinde chionsi ipi mubekere pose gose nabo toiwana nayo siase tebwati mangana bitina tebwati mangana mange etage tochobo ekechinyanya chiago chiarense chire chintobu chiagoru chire chingundo cheiranaka nabo siase etage teigo nande na abaye challenge aba bakobori bara bagantu mwabeka mubuku mbako batige nchara ekaro moko nyora para agunteneni nara abasera na josi bati nera mote nanta abasiringi 10 aba siringi 100 200 uchumi yabe nkongu kero mondo kobori chikura tabwati chibe abantu bamindu gosa waninu nana moja komobekera ili momosera nje na asera ire baka mamu mwabo ikiera nanti ya nare nere tiganda asera gesare na Gladys elinde bache bamwake chikura gako bagoki gosa nabo siasa etagete igo
bona tingokora nande ngoira nande mama kori tubagorera umonyo manyore chinguru mugo chigwakera chikura teretisa einero siasa amangana amange ntutageti bona tigandwero ngori yane nchende chama ya UTA inkonyo mheshimiwa William Ruto gaki moche mongakeri Ruto chikura na inje mombekere na bondo muororo igo ngorundero ngori yane chief nate bana achaga tuakora keri tuanyara tualenge na sokoro somoni na ndeti gandwero ngori yane ya silingi 3000 gochia somo nginori baba nere nkoera lya bangina mwate batu amwereri achikona gori sukari yae naro achikwaya ga chinyinge omo pastori okorandia chikwaya chingo chitigerande silingi 6000 na barobanya wale bagochiera nyomba nomo pastor okorandi nere mutigere silingi 1000 abekera mafute gari na aba bateneta matanga na barabumba tige silingi chiri bubere gakibanya wala ne sukari babeke munu batene ira matanga bya sana na chief nere no montonara no monto itokaga nere tingo mutige njara nere mweli bwemo bali na keremensia nyasaya abaseseni moche mongakere chikura nyasaya abaseni mbiyamano sana mbiyamano boss asokonyora abagambi kobasera ndoma atendori gotena makoli goserwa kene wano wato serega maisomarore bono mbiyamano chinse chiga konda ete koleta ndarareta chairman CDF ndete bali motomire naende moro jinsa gakimanya pastor lemereri sana bali motomire detange report yogukwana olio gotoma kwaruta gaki pastor otolemereri sana na pastor ngo gwakira mbiyamano karibu pastor mbiyamano soko lemereria na ndende na inu lemereria mna pastor lemerereti mwanjira wayo nande ote na matanga tuaja nya kwali ngenero ngoto so tanga matanga asaliwa ai na bukunya konyebekaga ne ndomire mondo ndomete number 1 my sister otanya ara kuyika kuruna ibasa mama umwiseko ya na bali akonya kolera ate banko 500 mbiyamano kyanya ara kuru nakimogoteba kabe brief kesana omo sikondo korokwa ondali nerengo boliale akuboli obwa mbi wanyali bali no alenge gaiga chusiga mama nawo bana leo ndali na cha gaiga akarusiringe 5000 bona singi jadanya ragoika na chikolire siminanya olebwa ata siringe 3000 2000 akimogoteba nakimogota siwa sejo 2000 mbeke san 1000 chigenda ali Mheshimiwa Mosque Sikomak chairman CDF totuli abantu ba minto chairman CDF no wale na into karibu biyamano mugambi tintageti kokwana magana inche bono kiana amaye chinsa abantu barosire abantu ba minto biyamano asogo jakolero mugako yontata nande ntua mwanjete mono sana taiporo mongina mama kwambuka mana abana baye asogo siria omugaka tuanjete kenyoro una inche nginyorete garengo mosani o mama tereti nyamboba kararure na moro iga ingo tara kabisa nyoro ruare tochi gokwani mama karia igo na kikiagara nacha kia na inche na igwete biyake na kiagara nacha na inche ni witness indore no mugaka koeniwa no mugaka wechinguru tuasirie kenyoro abantu ba minto ekero na ikira na kero mheshimiwa Ezekiel Macho mama tegori yaro bugabana na ande moroche na rabia kokoriko runyari baria onga otomachi siringi chiruwinye na ochirega gango chiande kujesa komiti nyasaba seni mbiyamano mbiyamano sana chairman bono pastor gakina akorire gabo tigangere mulisi karimu asaba minto mbiyamano asoko lemereria ekwayo eria Masimba enchoro inchwango twaligani pastor nchiro gotera okom kuroro pastor naligani abalisia naligani pastor bataga gutusangezia egere tukure mate kanisa geko benyenge teriko bantambe inchwango munambwanga ke morote munalitukuliaba There is none that is fairer than me, and by faith we can see it afar, for the Father will
Sing on that beautiful shore, the melodious songs of the blessed, and the spirits and sorrow no more. Not aside from the blessing of grace, tutaimba pareho moyo, nyimbo tamu za wenyeji. Abancho ase Kristo tigangire riwage rikoba kwania ngambi ya mole. It is unfortunate nga twairire chinsa chinyinge kanise kare kwa uchinga kia abantu bagenda takoimoka kagenda. Na ende ngakie yenere eliere yengencha samatanga. Ekero nyasago kwana alemie family. Alemie abairi bali bachaga na abasani. It is unfortunate nga abantu mbali bateneine barabu baiweta ngamba agenda. The most important thing in life Nyasaye. Anya gutageta masini wa Nyasaye kwara ategerererio girio monene.
bali mogendete kogenda inugenda bwango muri mere libaga mokogenda ng'ora mukuna kuira maisa ito inugenda kera mutagitinya sae ikina kimwararia asoko genda kwa ino lakini bali batayete goikaranse kanyake ndori kuira ibaga tambiga inde bali mutayete goikaranse kanye kanya kamoranje. I plead with you. Bali moteneine ni numogera tentara chaka. Abali bagukwanania. Bali bagukwanania. Tigandangeria abalisi bane bakumbwate siemeremo ase district ya Masimba bache bosio bakwani musangire kana sokuru toko boko. Elders, please, bali mura around. Aliro mulisi nyangenya no araiga. Nande ntete gutangasa ng'abalisi mambia abalisi bonsi pe batoke bwomo lisia Justus Miraba oyoraire litukoli ankyo tunyara ko batokweroberi na kitokora meroberio yo mulisi oli abana bwa abalisi bakire bosio bali bakombwatise emeremo na meche onguru ali kururalia bali bebicha moake bicha bwango nimbolie omolisia meche yakorugusaba abalisi baikaranze. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, tulishukuru jina lako mchana wa leo kwa kuwa umekuwa nasi tangia programu hii ianze hadi wakati huu. Mtumishi wako anapoleta neno kwa wana wako, mtumie na tusonge karibu na wewe tupate kusikia ujumbe wako. Tuongoze kwa kila njia, ni katika Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Aba pastor barasumu sangirikano yo. Aba pastor na abange bale kurumambia lakini bachire bake bali barororote nena. Ali abasumba bo monembara abange. Na inu tenena to akwebicha iga. To ikaranse moroje chinga kibuna chiaba. Abachie nyora iga. Tungeongea lakini haitawezekana. Basumba bo monembia mono. Arolire obasia uria bigutu noara na mokoyone obara umurandi okurandise ito noara pia mono murandi cheni roberera inia yemo kabera inia yemo igo nale gosawa obasia akoro gosawa kwa niaba yetu wote kangantu akwana no na marieta omonene Nyasaye ayenta toito oba kwina enda otogigwe buyamona siribaga lyelingana lyao toseseni tumio musombo obuneke bekerero okwane naintwe ekiagera naye tatoito bali batigaire to batiga okwane naintwe kiara naye Nyasaye serietara Yesu tuasabire na kwegena. Amen. Abanchwa ase Kristo dagete kolenta ringana lya Nyasaye ase enchere nyenge ringana limwamuri goteba ng'ai Nyasaye arenge ekero omogako yakorara. Where was God? Efamily nitaete gosanga mona inwe obororo bwogosiri omoibori obororo bwogosiri omogako omong'ina kwamboka lakini Nyasaye nabora atwale ng'a nobwata amaswali amango kobori Nyasaye ng'a ikware ase omogake kera korara ntagete neriri swali eririoka kero nariraneirie tuikaranse erinde tusangirerie erongori tobasa kogenda nerongori ngotiga tore erongori enkeye ase egetabu kia Yohana 11 nonkoiraneri ribori erikorwa ase egetabu kia Yohana 11 no toji korusia emessage yeri tukoria rero ebungo bike ngo highlight bikeiga biribire nengencho ekindagete kogwasilisha semore aigango kwanirire igoro yo musani oyo mo Yesu ore kuru kwa Lazaro
omwegenete Yesu buno mobole bobugima bwaye engakiega ika Biblia goteba Lazaro akarwara buna abantu tokurwara ensiye na ende ekero kwarwarire toliko manyambo rwaire kyo rwarete gose no ikenya gitari oira nenka yao uchagokorera abana bao. Lazaro akarwara na bebukwe goteba he was sick akabumurwaire noburwaire bukamubeka egasero baiseke bamwabo abakuru kwa Maritha amo na Mariam bagatuma ripoti ase Yesu nga omusani oli bwanchete ekebungo gya gatatu orwarire baga expect Yesu aimuke bwango agende kwaneringana gose Lazaro narwegesero abebuya ekiagera Lazaro so Lazaro no Yesu agachire obeko mutwe Yesu garweta asa takaere tabwata asa kubeko mutwe alia Bethany ekera akoriro burandia no ariko endurara ekera tebigwa mangana aya Yesu akaira neria sekebungo gya kanenga oburwairo obo mbori obwa makweli korende na sobonere bwa Nyasaye ndagetemba teya abana ba Nyasaye nga oburwaire Lazaro arwarete tibware ngo bwa makweli lakini akarokorire ruchimate na alianga Lazaro agaika sago kukwa na ende amatanga akaba akaeniwa agatinde kwa soboina akarara matuko ane imeyoboina igo Yesu serious yarenga makweli atali aya makweli yani oburwaire bwa Lazaro mbwarengo bwa makweli ninki Yesu agoteba amarwaire nabere ara ama oburwaire amarwaire ara kabere na ara abantu babwata asense marwaire nabere urwaire mbole bwa makweli no urwaire mbole otali bwa makweli ondagete ko batebya pastor yokwa no someke bungo chisa cha mambi na aro lyotebanga oyo omwegenire Yesu tali gokwa Lazaro konyoro omwegenire Yesu na senge njo konyora omwegenire Yesu oburwaire arwarete mbware ngo bwa makweli. It is for the glory of God Lazaro ararete abana banyasante tagetego tebanga oburwaire obo bebwa makweli mboli tomenyerete oburwaire bwebibe obuna bwo oburwaire obo bemono bokogosa iguru bwagerete Yesu agacha sense agakwa erinde abantu tubwene oburwaire obo bwebibe onye ko bwato oburwaire bwebibe ayo oburwaire bwawo no bwa makweli naende eriogo digo tokasi Yesu onye tokori itaba nabo gwasira kale na kale ekina ki Yesu agoteba ekero Lazaro akure Yesu akamanya gotiga matukana agaeta akamanya gotebia boroki ubaye kibungu ye 11 our friend Lazarus Lazarus sleeps but I got that I may wake him up. Omosani oitora Lazaro garaire ngoge sorry ngoge ndande erinde nyale kumutura igo ninki Yesu agoteba in heaven ama kweli taligento aya yenseye aya tualereira areba oyo mwegenete Yesu igoro teliko yarabuna ama kweli aya igakoro kugitoro ama kweli riri na karo ase bali barange lyogo lyokobweni oburwaire bwebibe likoro kwa Yesu elioge elio lyarwetu asomo sarabo Calvary ekengwanso kia Yesu musaraba onyago kianga ama kweli riri garororo ara yatogotebiunga ama kweli akabere akoro kwa makweli akabere na ara makweli amabe na keke Yesu agoteberanga omusani oitora Lazaro ni garaire tari gakwete ekera boroki bubaye baba balito koiwe ngana Yesu agoteba akababekere ruge tokoiwana nerense akabatebinga monyi wetio manyite ekimine ngerianga our friend is dead elieta mutaete komanya nerianga omusani oito igwa igakure is dead naba agoteba sike Mungu ye 14 erinde
kerogo some kebungo ye 24 Yesu agakuwa nase ye 23 ogotebia Yesu nga no nyambono, but even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Oyo marito ogotebia Yesu akaira neri marito komotebia marita akamotebia I know, sorry, ngingo bakoni virus diga jinsa chisalegete ine jinsa chisalegete eke bungo ngeringa marito gotebia Yesu ige 24 ni manyete ngamumuro minto naboke litukolio moelio ekero kelio kobokiwa Yesu akairaneria marita igo komotebia I am the resurrection and the life. Lingana nda tikorusia igali nene ndiringa Yesu gakoiraneria marito komotebia iga inche nkorokuo kobokiwa no bogima nonda ase Yesale makweli tayo. Where there is Jesus there is no death. Yesu agataka aorokie abajite kolera Rasaronga ase Yesu agotoka makweli tayo akabokia omongwano yokurukura Rasaro ekerogo someke bungo jimate ngeringa Yesu akamotebia ege 25 nga njeno kobokiwa nobogima no yonyegenire inche nasagukwa nabe moyo nabo igo no yomenyete onyegenete tagukwa no igene taya ekine kibungo gyasita nginta getego teba abana banyasaye mbara bare asigatie bacha matangaya kulira areba totakwe una Rasara buna Yesu atebetie abali bachi to Rasaro mbaro onye kwa mwigendire Yesu kwa bomo bole bubugima bwao amakweli akabere talitishio aya yensaro naturale na kekora Yesu agoteba our brother our friend Lazarus is asleep na batokorara chitoro cha makweli lakini omontorali reme ya Yesu uno mugakareba aligeto mugano yomuya akakora buya ase kanisa yo monene. There is a great hope ogosemeri nkoro mondo karalire na bakoboka lakini amakweli riri na aliata okoboki gota chikobo the second death amakweli akabere ekero Yesu agocha gosirie bibe agocha gosiria olio mobokoro kwa birecha lirorio nalio amakweli arache ase bali bangire omusarabo Kalvari aye nobo yo mobo bwabalia batakwe chora Yesu kule moyo korero monene gokoyana tali njira ya Nyasaye kule buya ingakineike abantu bagwikaranza matangao bakwane kero kende liwagale bali kurandia tarandia gose turungi egento ngeringa ekere kenene na toye guchinkwana abantu matembala batanga njemonge tinkwana nkwane no eguchinkwana okwane togo chencho mugano onyagosira nyagosira aroseti omugano ye kare agakora kare ntwege ntoyo katokoira ne Nyasaye mbia mono for the life we shared with the brother David Amwoma Areba family yaye remiwa asamanga naye na intwe twe agache family abana ba Areba na arolire bale buya bale kanisa esago tokonde naro tara join we welcome him or her na era join kanisa yo monene ekanisa ngoletere tofauti asobugima bwo muntu Nyasaye tigaba konya igona kwana no na abachukurura beko nyalika nonde naro utantaine omone na mokonya serie taria Yesu mbalenga togosabire family yebo igo tuombe mochenu tata Nyasaye biyamona asense yega tuasangira monaye none chiaba chidega chinge osesenie family ya Areba osesenie abairi osesenie kanisa yao asikonya Areba gushirikia na endo bale mibonsi abatu atoire na ende mono twariganie gokorora igatigati ya marekero koirana na kugo saba waitu ime ya Yesu Kristo romo bolio ito amen.
ebu ndora ekwayira Masimba enchore gororoke turwire ngoliga tusabire family togende kebule on Friday kanga chinsabu nechi tokorete ko enyo musomba bo monene lakini rende nabatukora nchekero biko baiga tari ugwancha waitu ekwaye gakanga mwagororokire kare murochi abantu bo monene mbono balemerei na ene ndete koraria nga ase bali mwalemereria nyasa abasesenie mono mogote bamina naye igekero gote bamina igo kwanyori guseni gwoku abande mbale bago chayo monene batama lakini yegera baigure siasa aro bago konga kuru emete basukanga nande bono muna baigwo goserwa bono bali parabu baganyirire tarikende baigwete nchiri egento bamanyete ogoserwa ngo tigare nsi ogoserwa nsago gotigara nyore kerago konyo menye buya kwagire bunanya gusiro gwetabu tutaiti kutwara kende yasaye tigabasesenie na ndembe yamona asenge njo bali mwarure tutagete kurangiria amate morete gocha busyo anya mwakorire reta gocha busyo kwaya ndangerie family ya Areba echebusyo timaiti gusene ya Areba na bangi na rume bonsi no bagochera abuo tubabeka soko bakwa Nyasaye erinde abangi na rume bakwebicha kurubusyo ye family abangi na Roma Areba tari abangi na Roma abana abangi na Roma Areba mba nabutwa rorato libagiri lio moelio iganga bakwebicha kurubusyo family chakora abamame bachete abamame ba Areba ngina rume Areba bia mono ko bako na gocha aba batome getoro kia bogocha ande baji ko bolinga mwaigungo somwa oyo minto ndege somoni koru moro ototomeire 500 oyo minto Kennedy Ombongi olesemo ya Areba otomire 500 koru Nakuru alipati nyakwana shilingi 200 mwalimu saka erenja aleta 5000 bia mono abangina rome nabwaba abande bagenda gakira kirinda abana bo bari present kwane rieta iga muroche chinsa chiagenda bakatwatiga korani echichine chinsa chiaelire okweba no bogokoba ono kende ngeye torakwane kiagera chinsa chiakoreki chiaelire samari etane ngabirili mogaka kurubas nyacheki subugo koiraniri ngambu ya mono abana bali bane bagochaga iga tiga Nyasaye balende awwanchani buli bogende Areba gabwato komotugi omwamo tawiri kuruseito nabo torabororo ntubwati mangana mange okonyo tubwata mangana make n'obwanchani obu nabwo nande mogendere mu Nyasaye balende emono ileta yana ngoro kwa Jackson ayuka yanga umongena mokeira igalenge buweka abatata ko balenge bane na mokeira akabone no bwe kolengo mongena igo aso kwanja kwa mana Nyasaye mbuyamono ende mbuyamono twalira abantu twalira bange babera bana bange abachukuru na bachukururia aso bwenge mbuyamono ende mbuyamono seri bagiri yabona iga Nyasaye tigato konye yo minto kwamboka kabamo no manene Nyasaye mbuyamono onse yakora kanda gwikira na sedi ya Yesu komotori amina abangi na Roma abana bayabale na bare barengi gabuna batewa abalisia na barandi balia nchuto sabere family abalisia na barandi balia nchuto sabere family ngagete family jakora introduction riri batene na no introduction tekayonya vote of thanks baratware so that we can do the burial embure taratwira bali bakalero goro bando barana baya balemererie mwalimu ndoche no kwa engaiga eziron akororire
aya moko yona inchugo chaigo koro sawa ama na pastor Nyakiruma moto siekera ase family. Thank you for Okay. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru na kupa sifa kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya hii jamii Bwana ya marehemu ambaye Bwana ulimbariki nayo. Bwana, naomba ya kwamba baraka zako zikapate kumiminika juu yao, wakapata kuwasingira na mkono wako wa miujiza. Waokoe tokana na mitego yote ya mwovu. Neno lako mfalume liwe taa katika miguu yao. Waongoze kwa kila hatua. Uwe mtetesi wao. Asante Bwana kwa sababu utatenda makubwa. Wabariki wanapoondoka, wanapoingia. Sifa na utukufu sikurudie. Maovu yale pengine mwovu amepanga kuhusu hii jamii, katika jina la Yesu Kristo yakapate kushindwa. Asante kwa sababu utawafunika na damu ya Yesu. Pokea sifa, ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Kwa kuongezea mtakatifu, tumejinyenyekeza mbele zako. Kwanza tusamee dhambi zetu. Wote ambao walishiriki kwa ajili ya mazizi ya mwenda zake, uwapaliki. Wote ambao wameshuhudia hii, kila mtu anapotoka hapa aende na mibaraka pia ikibaki hapa. Familia ya mzee inapopaki, bengo ambalo limeajwa ulijaze kama muumba. Wakati wanapokumbuka mzee wa poma na papa, babu na mume, pia wakukumbuka wakati huu, ukidhibitisha kwa na kwa kujidhihirisha kwa yote ambao utakayowatendea. Pia tukushukuru kwa neno ambalo umetumia mtumishi wako nipate nafasi katika familia, nazi pia tukijua siku moja tutarala. Wakati unapolecheza ufalme wako, tuwe miongoni wa wale ambao tutakuraki mbinguni. Yote ambayo yataendelea mpaka aingie kwenye jumba ambalo atakaa mpaka siku ya uvuvuo, yafanyike katika mapenzi yako. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Ere ni irimbi mono onongo eralia murai we family gipasa sauti batabige kubwatia erinde totire rogoro pamura bali balemereye. Biamono abairi n'abasani abumwanya ko mugo chase morobero mugaka ndaite gatero igase jira ya bene ngana ki ngana wanya wacha waikaransa ga YouTube your day kobera 92. It's a precious gift that we cannot avoid to give thanks to. Ngabasani bosi pinto kubakera biamane singe njo yemerobero mwanya ko mugo tokonya kurumu gakararete baka bone gato kunya kabato komaini. Ebe seri ya okwa ruete nge ama sabali kwa ruete nechinga kiechi kwa rure raso wikaransa kisobonyansi obweiga byons pi tuira ninya saenga biamono esenge njo mwanya ariko bamogo tubwatesi kiagra tutwe kantu ariko batoko nyara ata kwa isa basabe iramaya bono tugotira guchirogorari raso mugaka ko enigo yasae karanje na ende tumerane mugambia ngo bwata makanga.
ekerada mwakore bibe agatebi guga noragere asogo itere bigeri oikari tukoriri orairane aseriroba ekiagera aserira nao kwarwete naenda aserira nao orairane tageto montangera ya maraba aso korara komo gakareba ngwarenge mubaso kano ase nyasaye ganje tenga this is the time dira bariko na aserira na inche buno musombo nyasaye yongo itaberana no wanje kwa nyasaye nga arebo iranira aserira asarwete aseri tari atateri omwana eri omwe komochen aban omongi no ya nera abu atarira batebenga oene kiri omugako iranira asarwete einere kemira ngiyo kere to bauti kingeri ngarira barira nira aserira aseri arwete turagere bia na abana na abachokoro bonsi kuna gwasabete ugateba ino nyasaye ugatigira Yesu ugatigira abana bonsi abana baye na barabu babugatie jokoro rio abana baye babugatie mujokoro
Baba na Mungu wetu ishie juu mbinguni, nakushukuru kwa vile umetenda yale mapenzi yako kwa ndugu wetu ambaye ni David Areba, ambaye leo hivi tumemlasha awe amepumzika kaburini mpaka siku ile utakaporushia ufalme wako. Amani na upendo ipaki katika familia hii kwa njia ya kipekee. Na sasa tunapopungukana tukielekea makwetu, jamii inapokwenda paki, Bwana uwe pamoja nao, wabariki kwa njia ya kipekee. Na zaidi sana Bwana, hiyo nikumbushe ya kwamba nazi siku moja tutalala. Tujiandae kwa sababu hatujui siku wala saa ambapo nazi tutakapolala. Tunaomba tukiamini jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.
Thank you.